ina ngithi uthanda njani na ametsotso ke mehlano fela go itshola go area senyane 5 minutes after the hour 9 o'clock a lenana go shile ka re ga mananego a MCRS lenana go la sebelana ngolwazi a ke go leboga the bika a ba re letereke heichi kwa ga ke kana re go leboga morwa re le ka moso a re dire jolo ka baka la gore ge le ye Mutse community radio ya khotla ga shola sele ga yona fa le go 96 dot number 3 FM yeo e go gashitsago ka go tloga go tsona ka fa ka gare ga moa go khoparara wa MCRS Media House ga o se le mmela o mogolo wa R573 go me ba re ge le moloto ke lena la tsela ge ka ba ke gona bula se le moya sa gago sa mmamorratwa ke go thumedisha bile ke go amogela ge ka ba isaludu ke gona fa go 96 dot number 3 FM ke nemela ka maoto ka emisha le tsogola ka la go shaka re thank you gati thank you gabedi thank you gararo sepe gore o bile le tšatši le monate mo o hloleng o ipsina ka mananego a sealemoya sa gago a sampopota a Mutse community radio a ge ka ba 96 dot number 3 FM ga go fitlhelele o ka re topa fela go www.mcrs.co.za a go mme gopola gore a labobedi le lengwe go swana le ka bo malabone ga re sepele re nnoši re ba le Professor Moremi ngaka ya borena ya setšo go tšwa lefaseng la ga Matlala a Ramošebo yeo e tsebega go mafaseng a kgole le kgauswi ka kapa go mmelekgong le kapa jwale ka mehla re go shaka go tloga motheletši wa Mutse community radio o ka tsena gona mfale le tlakaleng la Facebook la Dr. Moremi le YouTube ya Dr. Moremi mo e leng gore re tla be re go shaka go tloga ka gare ga mafaratlhatlha ao ba gona ka ba re topang ka di-audio streaming ba gona ba e leng gore ba kgona go tsena ka gare ga page ya Dr. Moremi from di-provinceng ka go fapafapana mafaseng ka go fapafapana go balwa bo Lesotho bo Botswana ke mafasa e leng gore ka mehla ge re ga shafa ba kgona gore bogela live ka gare ga letlakala la Professor la Donald Moremi la Dr. Moremi kaka a jole ga gone molato felo ngwana mma a metsotso ke mešupa fela re a leboga go itshola gona mola go area senyane ka kapa gomme le kgono le re šala taba ye e le go gore re ngathangathile dintlha e le ya kgaetšedi ya rena go tšwa ka mo lefaseng la Tristan ka fa wo e leng gore o hlokofaletswe ke mmagwe mmagwe o hlokofetše e le gore yena le mogala ba gage sa le banodi ya dikoko na le kae jwale mogalabe o robetše le mokgekolo o robetše go a kwa sa gore ngwana o swantše a boele ga gabo mogolo jwale ka moga gabo mogolo go dula mmamogolo wa ge wo e leng gore ka kapa mmamogolo wa ge wo o swere dikgopi tša kgale tše e leng gore ba ile ba bakišana kudu le mmago molli wa rena jwale ka ge polelo e bolela gore ke tla otla bana ka baka la bokgopo ba batswadi jwale bo mmamogolo ba otla ngwana wo ka dibi kapa ditiragalo tšeo di dirilwego ke mmage a sa phela jwale go ile go a feleletša e le gore ngwana wo o ya go dula le mmamogolo wa ge o mongwe wo e leng gore ge a dula le mmamogolo wa ge ka moo ka fase ga mabaka a rileng ditshele tša family re ya di tseba no dula di le gona di-certificate tša di-matric di no timetše mo e leng gore ngwana wo kapa lekgarebele le feleleditše e le gore le kgaogana le family le ya go dula thwi le mokgotsi yagwe jwale o tlile gore ka kapa ke a tlaišega bophelong ga ke ne mahlatsi a mebereko aga ke na mahlatse a masogana jwale ke tšere bana ke ba išitše go sesi nna ke dula le mokgotsi mo mokgotsi a dula go gona jwale ka kapa certificate sa ka sa matric e sale ke sefa ngwana mmamogolo wa ka jwale ga a swantše a se buše ga a nyake o bolela ge yena a mphile sona ene nna ga ke gopole a mpha jwale re ile re le bapitšentše kgolo le batlou tša baroka ra kgona go kwešiša gabotse gore taba kgolo ga se lengwalo la marematlou go ne le ditaba tše dintšhi kudu tše e leng gore di diphihlile ka lengwalo le
re ile ra di epa jwale ka ge re le baepi jwale ka ge re tlwaetse go epa ra epa go fitlela re tseba ebile re ekwa gore wo kgaetšedi ya rena wo ke motho a ileng a feleletša mohlomong a teneeletše ka madila ka kapa ka baka la gore go be go ne le diemo tše a sa kgoneng go lebelelana le tšona a le sober ke bolela ka maemo a go swana le ya gore o be a re ge a robetše a nolora a ne le motho wa monna ba tipseina gomme ge a re phaphara aua mose mo go be go sene digwara tša nnete e be eno ba ditoro le dilo tša bošego mo e leng gore ge a phaphama o no kry-a e le gore pula a medupi e šetše e nele napile jale ntlo e thoma go mmabela o re tšatši le lengwe ka kapa ge ke e tswa dihalanngweng ke e tswa dipolekeng tša boithabišo ge ke re taps ka kapa ke bona tšhweni o re ka nape ka kitima ka re ka ntlong kgwahla taba ye ga senke ka e botša motho ka baka la gore letswalong la ka kapa kgopolong yaka ile ya mpotša gore ga ka swanela go botša mmamogolo ka baka la gore mmamogolo tabe wa e tseba dilo tše ka moka ga tšona ke ditiro tša gagwe jwale gore a senke ke botša motho jwale re ile ra tshepiša motheeletše gore e tla re le kgono ra boa le bagabo ra boa le kgaetšedi ya rena o e leng gore ke tšhomi ya molli o dula ga gagwe kapa ga gabo jwale batsumi ba hlwile ba tšwile lesolo ba tsumana le batho ba e leng gore ba swanetše ba be gona mo ka madimabe ba ganne ene go ganeng ga bona ba re ba nyaka gore go tliwe le maphodisa fa go tliwe le ditaola fa go tle go ntšhiwe tšhweng jwale a re tsebe e re ke pote ka fa ke a bua ba tla mpotša gore na jwale re namela platform e feng re a leboga ka kapa re a leboga ngwanešo o gona professor Moremi fa ke ena tlou tša baroka ngaka borena ya setšo yeo e tumilego mafaseng a kgole le kgauswi e re ke no tšea sebaka se ke motamiše professor Moremi thobela a ke go leboge malome ka kapa ke be ke go tame ga ke dumediše batheeletši pele ke tsena mo go batheeletši ba ga borena ba ba botse ba ka mafaratlhatlheng le ka mo Motse Community Radio Station re na le magoši ka mešate madume ke ya wa go tšwa go phahlwa mošweu ke dumediša magoši bogošigadi ka dikerekeng baruti bommamoruti basebeletsi ke a le dumediša ka gare ga dipetlele ke a le dumediša ka go fapana ka go latelana ga lena mešomong ka go fapana ke a le dumediša go tloga go ba bagolo go fihla go ba bannyane ka magaeng ka moka mmogo le ka dikolong ke dumediša batho ka moka Motse Community Radio Station batheeletši madume ke ao ka kua mafaratlhatlheng ka kua go YouTube Facebook ke a letama malome ka kapa a ke dumediše balli ba rena ba letšatši re rumile the right reverend go ya go tsoma go ya go nyaka taba ke boledišane le ba ka kua gae nna ka sebele go dipoledišano tše ke boletše go nabo godimo ga dillo tše re di kry-ileng malobeng go kgaetšedi ya rena ke filwe polelo ya gore ba kgopela gore pele ba katla mo moyeng nke re tsene le kgaetšedi ya molli re kwe gore kgaetšedi ya molli a ka re tšea kgato go fihla kae mabapi le tabeng ye le go gore gone jwale re tloga re le mo go yona ke dirile jwalo motheeletši wa Motse Community Radio Station ke kgopetše kgaetšedi ka bua ka kgopela mo ngwana wo a llang a dula gona gobane molli wa rena o boletše gore e šetše e le mengwaga o rialwa ke re malome ka kapa e šetše e le mengwaga go iša go ye mebedi a šetše a sa hlo a sa dula ka gae a tlogile ka gae batswadi a ba sa le gona o thoma go tlaišega a re ke nyakana le mmereko ka mokgwa malome ka kapa e beileng ke palela ko go kry-a mmereko ka lebaka la certificate sa matric ga re na bothata motheeletši babogedi kua gae go mo thušeng gore a hwetše certificate e fela rile ra kry-a gore
ka gare ga dillo tša gage go na le tše dingwe tše di re gapeletšang gore re tloge re nyaka go tsentšha family go kwešiša tše dingwe tša dipolelo tše a di boletšego mmogo le go nyaka go boelantšha family ye e tle e kgone go kwana. Ke kwešišitše gore Mokgalabe ka gae o re ga a ne molato gore a ka tla a tla bolela tše dingwe mara re bolelela kgaetšedi pele. Kgaetšedi wa ka wa Molli ke a go dumediša ngwanešo le kae? Re gona mme ke a go tama le wena le kae mme motswadi? Re gona ke lena le dula go le ngwana o lena le mengwaga e mekae le dula le yena? Ko moteng ngwaga o ne le ngwaga o moteng o dula le yena. Ngwana o ga o ile ga fihla ka lapeng la gago o fihlile ka mantšu a goreng? a wa senga ntlhalositše selo o no tsena la bula ngwana a tsena a tšea ngwaga a dula le ka gae ke ge ke bereka le yena o bo šoma le yena le le kgono ga o tsebe gore wa ya dutse ka gare ga lapa la gago? Alright. Ngwana o ke go ya ka wena ka mokgošetše o mmona le ka gona o mmona le jwang wena? O mmona le gabotse o mmona se gabotse? a wena ga gabotse ga gabotse e ka ba o sola eng mo go yena? ke dutse le yena o ne go phela nagana thata ile ba ra tšhelitše yona radio ra re motša ke re gana botse bothata ke a re ke a se nka re nka go hlalosetša tsona a ke re ntse re ya tšhelitše radio maphelelong ka re wa ngwalla pitšentše kgolo ebe di tla go thuša ke ga tlole ka go ka ngwalla moke a sanka wa nyaka go bolela le ba gabo wa ba tseba ba gabo? Bona ke ba tseba. Okay potšišwa ka shi lebaka le legolo la gore se ke wa ba botša gore ngwana o dula le yena ke eng ma? Ke tola ka molao a kwane le batho lapa le la gabo ga le kwane le batho wa sa kwane le batho ke Mokgekolo ke Mokgalabe ke Mokgalabe re tlo re motšhaba o šoro o riang o betha batho wa leroga ga nya ke batho ba tsena ka gagage ka ba go riagalang? a wa yena go dia wena ga gone o kgetha mantšo ga bolela le batho mantšo ga botse a hlaba o šetše o ile wa bolela nae? a wena se ke mo ga ntšo a bolela le ba bang batho ke ntšo ke tsamaya jwale o ka re o motšhaba mama wa dula le ngwana gage ge a ka hlagela ke se sengwe sa kotsi o ka morela wa reng mola kotsi e šetše e hlagile? a wena ba gona go ya go bolela ka baka la gore le nna ka le leng la matšatši lephelo ga le gona le matšatši le leng o itlo ba wa ka ngwana a diragalela ka mokgwa goba ka le leng la matšatši yena sese o tlatla a motšea a re ngwana ola mmago ile a nthuša go šoro e re ke motšea. Alright sese o no fihla ka ga mme ka dibeke wa no re ke tlile mme a ra wa tsena ngwana ka go molato? nna ke tla iša ke tšhaba go bolela tse dingwe go fihla o rileng? ke no rela ke na madulo ke no tsa ke dutse tla ke shifta ke tsamaya ke le madulo mme le ngaka sale ke thaswa gala gape why o sa cheke ngwana o kgone go mo thuša ka ditaelo? senge ke gore ga sentse papa tlhokofala a sange ka gore ga sentse ke tla mo gae papa tlhokofetše gora gore le wena o mongwe wa go ba le mathata ya magolo thata gora gore lena le balli ba babedi le no sepela le kgomotšana re ke iše ka mo go wena e tla bua malome kaka nna ke tloga ke nyaka go boledišana le kgaetšedi ya Molli kudu before nka tla ka boela ka mo go mama e re ke go leboge prof ke leboge motheletše kgole le kgausi mo ka beng a re theleditša le gona go 96.3 FM le tlakaleng la Dr. Moremi la Facebook le YouTube ya Dr. Moremi ke nyaka go bolela le kgaetšedi ya rena o e leng gore o dula le Molli ka ga gagwe kgaetšedi ya ka go ya ka nna ke go botse kudu go thuša batho ngwana wo o
o be a tlaišegile o bereka le yena o bona ditlaišego tša gage ka moka ke no tla ba fela ke ge o re o no tlile ka dibeke a no fihla a re a lla mathata a tsena ka gagago a dula fase wa mmotšiša a go botša gore tše dingwe nka se kgone go di bolela le wena wa senya ke go botšiša go tsenelela wa no re a wa ga go netaba go ira gore ka mantšu a mangwe wena o swere motho wo o sa tsebeng gore ka gagago o tlile ka fase ga mabaka a mafe ebile o tshwenya ke eng ke kwele o bolela ka taba ya gore ramogolo wa molli ke motho wo a sego a loka ebile ga a kgone le go boledišana le batho ga botse empa ntše go le jwalo o kgonne go ba le sebete sa go tšea ngwana gage wa dula le yena ka gagago ntle le go ya go bona le go rerišana le bona wa tseba gore nto ke molato wa tseba re ke molato so o emetše gore go diragale ntwe mpe before wena o tlo ya go batswadi ba gage o ye go bolela le bona ke no tipotša gore wa ka ge a šetše a ngwadile mo a ngwaletše radio station maybe go tla ba le thušo go tla tlhakana go swana le lekgono ge a fihlile mo kebile a nyaka thušo mme motswadi ke nyaka go go reta ke nyaka go go reta o dirile ntwe botse kudu ya pelo ya botswadi empa ka gare ga tsela ya bošaedi ngwana wa motho ga o dule le yena batswadi ba gage ba sa tsebe ka mare le go sasa go ne le o mongwe o tlotla motše o dule le yena empa o ye go batswadi ba gage ka lapeng o ba botše gore ngwana o tlile go nna o lla ka 1 2 3 4 ge o ile go bona wa boledišana le bona ba se go kwe kapa ba go botša tše ba go botšang tšona go kaone go feta go no dutšile ena o senke o bolela le motho o tsebe gore dilo tša lefase le ke tše dintšhi kudu go ka tlhokofala wena ba genu ba tletle ba go nyaka go yena gore wena o be o te phelela ga botse up until yena a itla go dula le wena go ka tlhokofala yena ba gabo ba tle ba monyaka go wena ka baka la gore o tlile go wena a phela nkane go njwa le o khomotse ga re re o morake motho ga a rakiwi ga se ho motho o a thushiwa ga ane le mathata ke khatlile ke professor ge a gona go bona gore go ne le bongaka mo go wena ka mantšwa mangwe ke ile ka khatla gape le ke gore wena le molli le balli le ba babedi gore le wena o sane le mathata ka baka la gore e sa le o bua thwasong ga o so go roge sesi o dirile phošo nkebe o ile ge o fihla ka moga mmeo wa te tlhotlhora wa rola tšohle wa mo hlalosetša diphiri le makunutu tše wena o di tsebang tša ka ntle le tša ka gare and then a re ge a go phuthe a swere file ya gago ka moka ga yona e feleletše lefahlwa le lebeletše motho o kgona go dira phošo a sa e bone go fihlela ba bangwe ba tlo mo phaphamiša gore ei o robetše phaphama phošo she ke khatlile ke ge professor a re ba ga bomolli ba buile ba re hoste o pele ba kgonne go kwa ditaba tša gage le lehlakore la gage gore na ke ka baka la eng a kgonne go no dula le ngwana bona gona yena o reng ka wa gage wa go ja bogobe prof ga ke bone diphošo tše dintšhi thumatše tša go tsenelela and then batswadi gape ba molli bo mmamogolo wa ge le boramogolo wa ge ke nyaka go e gatelela taba ye ba tsebe gore ngwana wo ga mo go tla go botša setšhaba ka molomo wa gage gore ka gagešo ba loya ga mo go tla go gogobiša serithi sa family ya gabo ngwana wo o nyaka thušo nto nngwe ye ke e lemogileng ka lenane go le lapitšeng tše kgolo ke gore balli ba matšatši a
ge ntse re nna ba le taba tša bona ga se bona ba lefeletša e le ba ba dutseng gae eno ba jalo kore motho wa tla o re ke nyaka thušo ka 1 2 3 ge re ya go bitša ba le ba leng kua gae re thoma go lemoga gore ga botse batho ba ba nyakang thušo ke ba le ga se o jwale re nyaka gore family ela e se ke ya tswela pele go kwatela ngwano gore o batlišitše radiong o a ba poula o go gobiša seriti sa bona o ba segiša ka batho taba kgolo mo ke gore ngwana wo o nyaka thušo ebile le bona o ba nyakela thušo jwale ga re mo go tla go šupa batho ka menwana ebile re ka se tsogile re dumetše gore motho a no tloga a šupa motho ka monwana re motho o wa loya kapa motho o wa moloya jwale prof ke nagana gore ngwanešo ke e gapile e re ke bušetše ka mo wena ka mowe nna ke kgotsofetše a ko go leboga malome ka kapa o ka re kry-ile kgaetšedi ya molli wa ga borena kgaetšedi le kae kgaetšedi le gona kgaetšedi le gona kgaetšedi ke na le nnete gore ka lebaka la di-load shedding re ka ba re affecta ke network kgaetšedi la nkwa ke nagana gore malome ka kapa felo fa go na le se sengwe se sa sepeleng ga botse se no tlogang se nyaka gore re se lebelele mama lena le dulang lena le dulang le molli wa rena le dula ka ga lena go ba le sale ka gae dula ka ga rena mogalabi wa gago ka yena o šetše le mang ka gae le one le bana baka ke ba bakae bana by 4 alright ke na le potšišo mo godimo ga kgaetšedi why wena o nyakile gore mama a go thuše mara o sa nyake go mmotša nnete ya gore bothata ba gago ke ke no boifa ke no tšhabile go no mmotsa ditaba tse dingwe ka gore gantšha ke dinagano tshwanetse gore ke di bula ke no phela ke lle o bonang ya bošaedi fao o mo fitlhela nka be ke sa mo fitlhela ke modutse ntongwe lengwe bana ba gage ba rileng ge o dula ka kua ga bo bona ba ile ba nkamogela senke ba e ba le bothata ntle le go kwa mathata a gago goba be ba ntše ba tseba ba bona goba go riagetšeng a go kgona ga lekgaetšedi ya ka gore bana ba no go amogela ba no re aowa sesi ga gabo ke ka mola o buile o dula le rena ka mo bjang taba gabotse re ikwešiše gore re tle re kgone go le thuša bana ba bona senke ba hlalosetsa sena yena o ile wa mofa tšona gannyane a ke no mmotse gore ga e go ne mathata ba le ke shiftile kong a go bose teso ke tlile moke alright ke gopela go botšiša mo nna kgaetšedi yaka wena ke ragolo o a leng ka gaya ke ramogolo wena le ramogolo le be le ratana jwanso jwale ka ngwana le ramogolo wage ga ba re no tloelana wa tseba gore ka dula fase ra bolela ditaba ke bolela ka lerato la motswadi wa ratang ngwana wa gage ke bolela ka go dula motswadi ya go fe maele ke bolela ka kagišano e be e le jwang ka gare ga lapa go ne le se ramogolo a ileng a go kgopiša ka sona o go riileng ramogolo ke ile ka re ke sepetse ke ilo etela lesogana ka re ke boa e le gore ne ke šile ngwana ke re ke hlatswa wa shinare tšea dilo tsa gago tsa ditšhilo di hlatswa mo ne o ile gona ka tsea diaparo tse di ka metsi sola re sabe ka hlatswa ka mo wena ka di tsea ka krivae ka ya ka Tristan go ngwana ga ka ilo di hlatswa gona ka dianega gona e le gore o ile a ra go botšiša re o ile kae wena wa mo fetola wa re ke tswa lesoganeng la ka a se nka mpotšiša no mpoditsa re gona mo ne o ileng nke be ditšhile tsa go di hlatswaditse gona mo ne o leng e seng ka mo o bo o mo laetše wena go o tsamaya ne ke laetse mamogolo no laetše mamogolo a dumela ge wena o ya lesoganeng
o bone mengwaga me kae ka nako eo ne ke na le 20 ke 3 years back. Okay. Ke na le nneta gore mo gongwe ramogolo ba go kgalema. Ke boledisane le ramogolo a go msagare. Ramogolo o kwagetse a kwele bohloko ka lebaka tše dingwe tša ditiragalo tše le go gore wena o be a go kgala ka tsona o sa nyake go dikwa. Ene go dipoledišano tša ka le yena o mpoditše gore ga se ya go raka ka gae wena o ngadile ka gae. O a rereša? Ke nnete. A ba go raka ka gae. Wena o ngadile ka gae. Ramogolo o bile motho o boleta. O bona wena o ba rietse phoso mokhutama. Ha ke bona ke rile phoso. A o bone o rile phoso go tsamaya o se wa laela. Phoso ka no ba go tsamaya ke sa laela ka no ba ile phoso eo Ke bošaedi kgaetšedi yaka. Ke bošaedi ge o le bjalo kgaetšedi yaka o motswadi go sa utlwe ba le bana ene a o tsebe gore bana ba tlo ba le mekgwa ya mohutamang go sepela o se wa laela ka gae ke bošaedi. And then ge ramogolo a go nyaka sa go kreye o re o laetše mmamogolo goreng mmamogolo ka nako ramogolo a re o tšee diaparo o di išekua o sa botše ramogolo gore aowa ke laetše mmamogolo na le gona ntse ba nthaka a se nka bolela seo. Ke a go mama ngwana o ne bothata ga gabo go ne bothata ene ke nyaka go go lemoša gore le berekile la ngwalla mo pitšeng tše kgolo mara phoso ya ka gare ga lapa la gago mama ke gore o ya mogetše ngwana o sa tsebe gore sa mathomo bothata ke ya bobedi le dutše le ngwana o e le go gore ga le tsebe gore ga gabo ba reng. Ya boraro o ne mathata a gago o ne le mathata a gage potšišo ke gore ka jwa le ngwana a sa dula le bana ba gage o ba fila kgaetšedi ya gage o reng ka taba yeo go yena? Ke bona le kaone ge ile yena a ile a rawa nka se kgone dula le bana ba mooki betere go dule nna ke nnoši ke tšee bana ba ke ba iše go sese. Ke maele a majwang a wena mama o reng go o dutse o mo fa ngwana? Awa ke no mo tšea bjale ka ngwanaka. Ke ra wena bjale a ke gane o ria gabotse santse o mtšee bjale ka ngwana wa gago na wena ke maele a majwang a o mo neang ona bjale ka motswadi a e fa ngwana wa gage jwale ka ngaka e eletša motho bjale ka motswadi a eletša ngwana gage o mo fa maele a mohutamang mama? Nke ke bolela le yena selo. Prof ganyane kgaetšedi ya ka ge le dutše ka gore ke kwešiša gore kgaetšedi ya rena o feletše ke mmereko a bereka kere lena le sa bereka a le sa bereka go ra gore le tšea nako e ntšhi le go tee le bolela eng? Awa se motho e leng gore o phela go nna re ntse re dutše soke o phela ka montle mo ditšhomeng mo go nna o ne o tla ga e tlo robalela ge ga e tlo dira dijo a clean a fetse o clean a kolomaka wa tsamaela a nke le dula ba nna la no swara dikgang jwale ka batho ba dulang ka moka? Aowa e bana re ke botšiše potšišo ngoši le ne go nwa mama? na ao go nwa yena na wa tenela le ga nwele a tleano fela go swariša mehlamonyana le ge ka ba e mennyane ana phela a kry-a ke robetše mapele ge a kry-a o robetše go ra re kgaetšedi ya rena ga a fetša go dia meberekwa ka gae o a hlapa a tetšwela a tsamaya a boa bošego lena šetše le robetše wa tseba ye impotša gore prof impotša gore kua ga mmamogolo wa molli wa rena ke tše dingwe tšatše ba mo kgalemetšeng tšona yena a se rate ka kgalemo tšeo go ya ka nna a ke fe motlhala ka nna I'm a busy person mara go ne nako nngwe ke kgona go no fetša 3 hours
ke dutse le mmama ubane ka gae motswadi yaka re no te tshwara di kgang tša family re te tshwara di kgang fela go ne nako nngwe ke kgona go dula le batlogolo ke tla ba ke ge batho ba ne le tekano ya ngwaga ka moka mara ba sa kgone go dula mmogo unless ba sa re botse nnete mara e a tlaba e ne le go mokgwana go makatša ka gore motho ge a tsoga a ke kgole gore kgaitsedi ya rena o ne o tsoga a napa a no dumediša tša leswelo a tsena fase batho ba ne le go dula fase ande potšišo ko gorena ge ba dutse fase ba bolela eng ba eletšana ka eng ga go ne batho ba ka dulang ka moka ka jarateng ye tee ande ba salwe mara ba palela ko go dula go teng a e fete gabotse ka mo go nna ka mo e ya mmakatša e mpha dipotšo tše dintšhi tša go hloka dikarabo e no se kgotsofatše man ga itšedi a ke tsebe gore wena o e bona jwang taba gore a le dule la bolela e no se kgotsofatše gabotse ka gae o tlile ka mama goba o tlile ka ngwana wa gage ka gae ke tlile ka yena ka tla ka ngwana ga wena le yena le bagwera ya wa se mogwera ka re tlwaelane from mmerekong ko re sa bere ka mmerekong leng re se re no tlwaelane mmerekong fela jwale le ka re le tlwaelane mmerekong lapalla ko gore ka gae le dule fase le boledišane nnete go no swara dikgang fela le feleletse le tsena tabeng ya gore o mongwe o swantse a eletse o mongwe o swantse a bone o mongwe diphoso jwalo ene prof ke kwišiša gore kgaitsedi ya rena ka gare ga sehlopha sa batho ba abeng a bereka le sona ka moka go ra gore o kgethile mma ka gore a bona gore o friendly for yena ebile ka gare ga bona ka moka ga bona maybe ke mama o a kgonang go mo kwešiša gore a ka go dula le yena ene seo se mpotša gore ge ba be ba le kua mmerekong ba be ba kgona go swara dikgang that is why kgaitsedi ya ka bone e le ntwe botse gore a ka ya go dula ga mama o ka se no sokela motho o sa kwane o se wa motlwaela go fitla moo gore o ka go dula ka lapeng la gage wa tseba mo malome ka kapare gahlana le bothata bo bogolo kgaitsedi wa ka wa molli o ne bothata kgaitsedi o boletše ka reipi maloba kgaitsedi o boletše ka mokgwa wa tšhweni o boletše o re le nogane o re tokološi ne ye go tshwenyang kgaitsedi o boletše ka go se robale kgaitsedi o boletše ka go lwa le bana babo kgaitsedi o boletše ka gore o nyakana le mmereko dilo ga di sepele gabotse mme kgaitsedi o lla ka wena gore wena o sepela mosagare ka moka o riang mosagare ka moka mo o ileng gona o ya kae ke ba le bakgotsi ba ka o no ba le bakgotsi mehle le mehle wa tswa wa bakgotsing o ntse lo bereka eng kgaitsedi yaka ga ke bereka ka tšhelete o thuša ke lesogana la gago o wa go dumelela o enwa o nkgadimile gore ke sabe ka nwa ke a fole mo baleng o kgonne go afola goba wa pallwa ke kgonne go afola alright malome ka kapa tabashi re palla go gahlana le kgaitsedi ya ge ka lebaka la network mama ke eng se se ileng sa ria gore o kwele ngwana bohloko go mo kwela bohloko gaka ke mmona sometimes mmerekong a senetša go ja ke kgone mmetša ke re tla re tle re je mmogo ke re gane wa o sa tele scaptain ra wa go ne mo ile gore nka pya gona re okay ngwana tla go gonna re tle kgone re re tsoga re ya mmereko re apea samo kgone go ngwathela mara bontšhing ba ge re ntse re bereka soke nna no phelantšo le bakgotsi ba gage kua gona ba notla re no dutse fela ene ge a dire o dutse le nna o no dutse le ge bakgotsi ba gage ba le gona a sa dule le nna fela ena ke motho le go kwana le go hloke dutse le batho ao o tenyaka o nnoši ko go kwele ka mo lapella mme gona wa kgona go robala wa hloka mathata dilo tša go swana le dithokolosi a di go tshwenye a di go latelele alright mama ke a leboga gore o kgonne go hlokomela kgaitsedi ya rena
ke a leboga e fela le ge ile gore lemoga gore le wena o ne le mathata ga itšedi wa rena o ne le bothata bo bogolo gore santse re tsene godimo ga bona ba gore yena le mmamogolo a ge ga ba kwane total yena le mmamogolo a ge ga ba kwane yena le ramogolo a go ne kwano ramogolo ke rile ge ke bolela le yena a mpotsa gore ba rile dilo ka moka ba bolokile le mamago wa reresha mama o bolokile ke ngwana wa gagwe wa Steve wa tseng Steve Gate ke na molokile ka society sa ja wena bo sa lo monyane ne se se ya go ba sene ba ne le mengwe me kae le fetana kana ka mengwe me kae le se se ya o sa ga ke le 72 ke le 87 mma go tlhoko fetsa ka ngwaga mang a o sa gopola bo sa lo monyane se se ya go ke le 72 and then wena 87 go ra re se se ya go feta ka 7 years right 78 87 ne 72 wena wa 87 okay o go feta ka more than 10 years okay okay ya ke nawana ro ka no ba letsetsa koshanyana o ka re gona le molaetsa o ko kreyang go tswa mo go bo reverend re gone go lokishi ka pela cheka voice Profesa Ngaka Moremi Tlotja Baroka o gona go go thuša. Profesa Ngaka Moremi o thekga dikoma le metse ebile o thasiša ka mekgwa ya go fapafapana e ka ba setšhupje sendau sepedi le sekereke ga se tšona fela gape o thuša le ka merero ya tlhabollo go basadi le baswa yena o hwetšagala house number 23 ga matlala a Ramošego kgauswi le Letamo Marble Hall 0405
le tšwa mmutse community radio gona fa le go 96.3 FM re a leboga ba mabenkele ba rekišitše bareki ba rekile ge ka ba ga se wa reka le kgono se tshwenyege gomme o lokologe ka baka la gore malapa ga a lekane ebile le matšatši ga a hlabe ka go swana le kgono le go tla reka nna go sa go a reka wena ka lalatelago ya ba o mongwe ge re be re tshwenya ke mafaratlhatlha fa the right reverend Mr. Malefo o ile a tšwela kua ntle ke moka a founela Sesiamolli e le go kgaitšedi ya rena ye e le go gore yena le molli ke bana ba motho e le ba babedi fela ke a re reša ke re kgaitšedi yaka jwale right reverend Mr. Malefo o kgonne go recorda conversation ya bona mo e leng gore ke ye re tla go e kwa gone jwale e no hlwa ya tsebe jwalo motheletši wa Mutse community radio gona fa le go 96.3 FM rena le sesimo ke sesi wa molli wa rena wa tlišentaba mo moyeng mo Mutse community radio station sesi ra dumediša o dumela nna ba tsebela ba radio Mutse le kae re gona ra lena a wa re gona ke eng se le se tsebang go ba lla lehlobana jwang le sesi o re ne le yena mo moyeng ga jwale le sesi wa le mo moyeng mo lena mo ke ausa go mogolo yena ke wa boraro ka molapeng la mma tobena wa re shala morago mo ga rururutse wa mo shala morago tobena jwale le ka re hlalosetša ka bophelo ba lena ka mo gae go fihlelela gore le thomile jwang go fihlelela sesi wa tlo hlalosa mathata a ne go lona mo moyeng nna ke go letše ka molapeng leo la mo motseng wa Kgobokwane ke sepetše ke ne le mengwaga e 11 ke se ne le maka se ya go dula ga bomma gore na kua magana go bušo ge be re go lela gona ka mo lapeng leo la ga Matlala ka ge re be re dutše ka mo ngwane wa bešo ba sebe a be a belegwa ena o be le go tsa 87 mo motseng wa Mamelodi aga batswadi ba rena ba hlokofala re šetše re thutile re dula magana go bušo ga bo kwa rena batswadi ba rena tata go rena gore tlogetse ka 2002 ke di 28 tša March tša sejameng tša August ma rena robala ka 2004 28 March bophelo ba rena bo ile ba thatafa ba sebe go ya le ka mokgwa ileng gore re gotše ka ona ra tlhoma go hloka batswadi ka lapeng leo la ga Matlala go aba o mongwe wa bona e le go Sesi Emily a kgopela go nna gore ngwana a tle ka kua gae a tla kgone go moiša sekolong a mo tsenye sekolo a go feleletša dithuto tša ka re o tsamaile mo a be a ne le marematlong ka ge a ba ile a hwetša tšhelete ya mmagorene ya mongwadišitšeng dipolisi a wa go a ba bjao a o dula ka gare ga lapa leo la ga Matlala gantši a dutše ko ga Matlala go a tšwelela yona ngwago mmagorena re tlhogetšeng ka ona go a ba le taba yona kgwedi eo go a ba le taba ya gore ba kgopela ke tliše di-birth certificate di-ID tša batswadi ba rena le dikopi tša bona ba ya gore ngwadišetša RDP ka nnete ke ile di dilo tšeo ka mo lapeng la ga Matlala ge ke fihla ba bitša ke leba ke sa tsebe gore auso ke tla re ke mamare ke ba ileng gore be ba le busy ka ditšhuana ka re ba ntlhetše ba re ke ba ba tlhokomelang malapane le ditšhuana ba ngwadišetšang batho dinetho auso ele ka mofa dilo tšela mola ba mpotša gore ntho ya gabo lena le tlo e hwetša nnete ntho eo e tšwele e ke sa tsebe gore e tšwele ka ngwaga mang mamogolo a be a mpitša a re ntho ya gabo lena e tšwele and then o tshwanetse gore wena o tloge kua o tlo o dule mo ntlong e ka re ge ke boledišana le yena mamolo ka morele ka re nna ke tla dula bang kua ntlong e ya gabo rena mola le nna ke ne le mokutwana wa ka le rago bana bake o e le gore batswadi ba ka ba mo tlogetše ba mo tseba ebile a ntšheditše magadi ka re motse wa go tlo šala le mang a go kaone ge ke fela ke itla ke tlo etela a re aowa ke ga boleng ge go ntše go ya go abele gore go nela usa rena o le gore ba re ke Maldive le se ke la bolela batho ka maina okay and then go abala uso mongwe wa rena le yena a dula ka moo a re o ria tša kgwebo ka mogare ga ngwakong ga le ka mogare ga ngwakong ge di motsogela a thoma go oketša ngwakole mara o motswadi ya gage a ile a mmotša gore o tsebe gore ntho eo
ga se ya gago ke a bo mamma bana be ba ntlo ba gona e go tšo go ya ka re go ba le diphapano ka gara ga malapa go a tla le mo ile gore tšetše le lengwe ke fapana le bana ba monga lebenkele re bolela ka ona ngwako ba ile ge re arabišana ke re ngwako gape le tsebe gore ko wa ga go rena o nyakile ka dipampiri tše batswadi ba rena bana ba malebenkele a re mo go rena a re le ne certificate le swere di-certificate tša gore ntho ke ya gabo lena na nna le pampiri tše stene tše na ya mpalela mo gore a re ne dipampiri tše stene tšeo ke ge nna ke tlo ngala ke thomo itulela ke sa hlole ke sa ba taba le tše ntšhi tša lefase ka ra go tshwenye regilo regile o ngwanešo a golela ka mo gare ga lelapa leo ga a golela ka mawa tshware beile ga botse mathomo mare go ntše go ya a lla fela mpotša gore go direga so jale ge ke be ke re a ke ba botšiše o be a ne le taba ya gore a re o sekebe wa ba botšiša sese ka lebaka la gore o ka ba botšiša e tlo ba ye nngwe taba ka moswane ke tlo ya kae ke no gomola ke mo tlogele ke foune ke botšiše o a fapaneng nae ge ke botšiša go tšele gore tšeatšeana ka mantšu a to mo mpotša dilo tše ntšhi ditlhokotlhoko le tše tša go ba le taba ya kgatelelo ya mo monagong yeo ba mo dirile go bobe godimo ga yona a dirilwe ke ba lapa la ragadi ya bana ba ka mogo ya thomo ntshwenya ka re ke ka lebaka la eng go be ka mogo ka botšišo mongwe ka mo lapeng a re ga nkaraba a mpotša ge e le gore taba yeo e boletswe segae ba e feditše ka re ke ka lebaka lang le se lampitša lampotša la re taba še ke tlo ekwa ka o wa gešo na ya be le gore tshwaro ka mo la e sa ba gabotse ba mo kgetholola ga a dirang ya be le gore mamogolo wa mpitša a mfounele bana ba ba foune ba mpha founu ke bolela le ene gore ngwanenu wa sepela o tlhetlha le mo a dule ka gae ga nka pele a suele ke botšiše wa gešo ke re na o dira ka mokgoo a re ke a suela ke a pele a nyake ge nna ke ile ka labohlano ke sepela ke ya lesogane la ka kare ge ba e tla ba le ba bagolo ba le ba mo go rena ge ba fitlha ka lapeng ga go sa ba gabotse ba a fapana go a fetse le gore le nna a dintlogele ke be ke duma gore ge e be dintlogela be ke sonya gore le nna re go bana ba ka batle ba go lebe tseleng ande mafelong ngwaga bana ba gage ba tlamo ke dula le bana ba gage ba babedi ngwenyana le mošimane go a bolela ba re kgopele dula le wena mamogolo go a kwa seo re ke kgopele rago banake ke motse mogala wa kore bana šiba mabaka šia a bo mogala ba ka hloka pelae ke swere bana ba gage ke dula le bana ba ngwanešimo ge ngwaga o fela bana ba ka ba sentse gore go etelwa re sepele re ye magae re tomatoma le ke bana gore a re ne magae ene ke nnete na le ga ile ro etelang ka go lona ke le lefeng ka gore le kua ga ko kwa rena re be go re dula gona kua magana go bušwa go bo go se bose mamogolo a rena ba se ne tshwaro e botse le rena o ge nka bolela tše ntši letšatši le ka be la šaba ke tlano thatša mola le mola o ile a re raka ka ge re hlokofaletše ke mmago rena ra gorogela ka kua ga mamogolo o mongwe wa mo go lelego gona a re tšea re beya ka moo ba feta di-10 days ge gore betše ka ngwana gešo re rakilwe le gona ka letšatši le go bolokileng ba re boele morago re ganelang lebaka e le eng gore re tle re o rakwe ba re swanetše re roule ke ile ka bona ge go hlokofetše mmagorena re routše mara dilo tša gona di a sepele ka mokgogo ka maleba jwale ba kgwanyo ka re bogono ba sealo ga se tswa komeng bano se reketse kgogwanyana mola radiara ka ge re se ne selo a go netang go a re gore bala ngwane wa ntatelang ošo ba re le a roule ka ra ke roule ka ra re roule a gone wa roule re tlo tlhoka motho re sobolang re roule ka dipelo ene ge mma gore na tlo robaletše mo lefase la mo Mamelodi mo mmaka o ile HF mamogolo o tlile a tla ba le rena mo motseng wa mo Mamelodi ka sepela le ena le malome ake mamako gore a tle mmušareng wa kua gabo kua bo magana go buše malome aka o tšere mmarena a re ya mmušareng wa gage Soshanguve a Soshanguve ba re tšhelete ba society ba mphile tšhelete ba motsadi aka ka mo fa yona malome gore go nyakega bokae a tšea 500 rand a e buša
a re ye ke ya ga go motlogolo ke ya lena ka morago ke tlhokwa mo bare maga le bo malume ba ile ba ba le clashnyana ge bona ba bantse ba le gona mo toropong ba di madi ditšhelete le mebotora bo tata gore ba se patelane ga botse mo ba losha ke tšhelete mmarena a ya dibile malume a re ba re yona yena malume ga go fileng ba ba boditše ke tšhelete ya mmago lena jwale kgaitsedi so jwale lena be le ratile gore Professor Mremi le Bijentše Kgolo le Mmutse radio station e le thushe ka eng nna be ke ratile gore ge ka re thushe ka mathomo e kgolo ke lela go be le mo ileng gore o ngwaneše go ba le bodulo mo a tišago tlhogo le nna ke re ge ke re ngwaga o fedile go ba mo gare ga ngwaga ke ra ke o bone o la ngwaneše ke mo la mme a gona taba ke lebogile ba tla le famela e jang kere okay a gona bothata tobe right motheletši wa mmutse community radio gona fa le go 96.3 FM ka baka la network kgaitšedi ya rena a ba feleditše ba gapeletše ga gore a ba ripe poledišano ya bona empa re a galala ge re le ka mo re itheeleditše re a lebelelana le prof re a e galala o ka re nkebe re kwele maikutlo a kgaitšedi ya rena gore ge ngwana gabo jwale a šetše a tšwile mo meloko le metswaleng a dula metseng na e moswara jwang taba ya ntwa ye e bileng gona magareng ga malome le mohu mmago bona le malome ya bona o hlokofetše batho ba
ka morago ga gore malome a bona a ba fe 500 ranta ye go ileng go a hlaloswa gore ke ya go patela sekoloto sa mma go bona family ile ya itšea jwang go tloga mowe na ge malome a tlo hlokofala o tlhokofetse yena le batlogolo ba gage ba kwana jwang ka moraga gore se se ga hlokofale ba sa kwane prof a re tshepe gore ba tla re boela gape le dintlha ka moka di feleletse mongaka empa re kwile nna le wena gore wa go ne le tšeo nkebeng di kgonne go tswelela ga botse jwale ka baka la network mongaka di re hlaeditše empa gone molato di tla boa re a leboga a re leboge malome ka kapa re gona go kwešiša gore ke nnete thereso go tloga go na le ntwa thulano e ya gola e golela godimo ke thereso ka gare ga lapa lela ga bomme go no tloga go nyaka gore ba iponagatše ke na le nnete gore ba tloga ba thieleditše se se bolelwang mo ga se bolele ke Moremi ga se bolele ke ka kapa ba le ke bana ba bona ke bana ba lena ba ballang ene a ba re gore ge ba lla so ba ra gore le ba lahle ka nnete ba nyaka thušo ba nyaka go boelana le lena ba nyaka go bopa leloko la ga bo bona le pele ke kwele ntlha e nngwe yona e bolelwa mo ye ile go gore e napa e nkušitše bohloko ya mathomo ke kwele ba bolela ka taba ya gore kgaetšedi ya ka ba ile ba tloga ba ya go dula ga ga bomme ba bolela ga ga bomma go lena gore re go ile go a fihla nakwa gore le sekahlo le sa go dula kua ga ga botate le ye go dula ga ga bomme o tsebang ka yona taba ya go ya go dula ga ga bomme se gona ka nako eo wena bo sebe wa belegwa go na le bothata mo mabapi le tabeng ya gore go na le RDP e bakiwang wa itseba wena ke a itseba ge RDP e tswa bo le gona ke le gona o ile wa dula ka mogare ga RDP ke ile ka dula o ka ba o dutse mengwaga e mekae a ke sa tsebe gore ke nako e kae mara gona ke dutse and then go tswang ka kua go tsweng ka kua gare ga RDP le tswile kwa maswara bona na se right maitshwaro jwang so gaitšedi na bana ba ka yona re ikušitše re gare ga taba mo gaitšedi yaka nna ke tswile ka gare ga RDP ke be ke bethwa ke be ke hlakišwa ke be ke rogwa ke be ke berekišwa kudu boriwa ne ke berekiswa kudu bana ba gona ba ba sa bereke go swana le nna no se no re ka re nka bea matepe ka gore a se ga gešo o tshwanetse gore ke no bereka wena RDP o tseba ile ga ga bomang ka mola go yona ba engwadisitse ba re ke ya rena mara bona ba thoma ba dula go yona ke krile ntse ba dula go yona nna ke ya go bona ke dula o kreile ba dula go yona go dula mang yena mmamogolo a wa ngwana mmamogolo go dula ngwana mmamogolo ke ka ga gage ka moe ngwana mmamogolo wa go ya ka yena ke ga gage o nyetswe a sa nyalwa wa tseba ke hlaetša go kwešiša gore ka baka la gore RDP e tswile ka maina a bana baki se se a bona ngwana mmamogolo wa bona yena o dutse jwang ka mogare ga yona a dula jwale ka eng go fitlela mo e leng gore o felleditše a sa sware wo gabotse wo a ba fetša a ngala a tlogela yena ka mowe and then ya ba gona ge yena a kgonne go wina ntlo ene le gona go na le se sengwe se se sona taba ya RDP ke na le nnete gore a gone o a ka reng RDP ka ba ya gage go bana RDP le ge o ka e reka ge bana ba ka tla ba re nyaka RDP ya mma gore na o tlo e kry-a go bana RDP ke ntlo ye e leng gore ga ya dumelelwa go rekiša go ya le ka tsebo ye nna ke nego le yona go bane re engwadiša ka lebaka la gore re sene tšhelete ya go aga re ngwadiša ka lebaka la gore re sene ntlo ye e leng gore re ka re ge pula e tla e kgolo ra tšhabela ka go yona re ngwadiša ka lebaka la gore ke ntlo ye re kgopelang gore mmušo o re agele yona kgaetšedi ya ka ke kwele mama ka mo ke a re wena o tšhabe mmereko o motho wa go bereka furugo go suela go cleana go jalo ke nnete o ile go rakiwa ka mogare ga ntlo ye e le go gore ke ya geno kgaetšedi ya go mogolo o rileng o no le ke tswa mo bona ke sa bataba le bona ke kwele kgaetšedi ya ga go bolela polelo ya gore ge ba etla gae le bana ga ba tsebe gore ba ya kae ge le ya ka kua RDP ba le raka
awa senke ke bana ba no ya mosegare ntse ba tile mo ke dulang ba no ka kuba eta ba bo ga itsedi ya go yena gare wa gae o ya kae hai ya sa tla mo gae a ito ya bo monna ga wa bo anka a sa ya ka go bona le khula mafello le bileng gona bo shetse o le gona la mama ene ke le gona la ngwanenu bo se gona ne ke le gona le ba boluketse gona ka kua ga bo mme ke kwela bolela ntlha ya gore le iletsi maraga la hlobola ga botse go diragetseng ba no hlabile dikgogo then ba no rapesha mashilanyana ke bolela ka tabeng ya go hlobola le berekile wa ba no re hlobotswa o no apeiwa ja tshumiwe le tso fela a senke le hlapishiwa mohlomongwe awa marao ga le hula mama ga go ile go ba le huleleng ka kua gae le bile gona ka baka la gore ge mma go bona a tlhokofala maloma bona ba a sa phela and then go nwa le maloma bona o tlhokofetse ke a re resha a kere o kwele gore ka le hula mma go baki malome ya bona ibe o ile yena a tsereng stopo sa mma go bona a se isha mmušaren so shankove a be a ba fa 500 ranta ye e tswileng a e fa ke se seage ka di society tša mmage a ntšha tšhelete a e fa malome ya ge gore malome ya ge a kgone go patala mola le mola ka gare ga tšhelete yeo malome ya ge a ntšha 500 rand a e fa sesiao ya tle ya re ge e hlaloswa gore na ke ya eng 500 ranta yela ba re gape malome ya lena o kolota mmago lena tšhelete e leng gore ge le be le bona ba sa kwane ba be ba lwesha ke yona tšhelete yeo ya boa ya mpotša gore ntwa ya mmamogolwa ba tletse ba e tlhalosa ge e le ra se yona ntwa ya mmamogolwa ba le ba ge a re mmamogolo o be a sa tsamaišane ga botse a sa kwane ga botse le bo mma gore na jwale re hwela seo e mpotša gore ka nako ye mmaloma bona a fapana le mmago molle family go ile go apa le ba e leng gore ba eme le malome ya bona ba bangwe ba ema le mmago o that is why e le gore taba ya 500 ranta go ne le ba ba itsebang that's why ba kgonne go e botša sesia o gore gape maloma lena ga a šala le fa 500 o le fa yona ka baka la gore o kolota mmago lena ka baka la dikoloi tša papa go lena tše ba beng ba di adimana di le tšhelete jwalo go ra gore malome o jele ke nembeza ya gore a boloke seseage a mokolota e le gore lena sesi le ile la tšhabang go bitša family le bie fase le ba botše gore banna gape batho ba baga ka gare ga lapa la ga borena ba sese a senke ke bolela selo a ntši sesi ne le ena di bolelang ka rena e le mogolo mo go nna ne ne ke sa nape ke tsena ditaba tsa bona mara gape go njwale ke kwešiša gore wena o godile ene wena o godile le wena ba le o duma go bala ga geno ene ba le o dumang go bala ga geno go fitlhile nako gore ba le wena o tlo thome go bolela nnete and then re nyakeng nnete mo e leng gona if le nyaka dipampiri tša RDP re tlo di kereya go na le tsela e re ka e berekišang gore di kereya mara ke nyaka go kwešiša lena pele gore lehlakori la lena le reng le sa nyaka go boela ka mo RDP go ba le nyaka motse o mongwe na le nyaka motse o mongwe alright kgaitsedi ya ka ke nyaka go botšiša potšišo ena ke kgopela gore o tlo go nkaraba ga botse ana wena le bana ba bommamogolo le ya kwana so le ya kwana why o ile wa re go thoma go ba le mathata wa selele go bona ke na le nnete gore bana ba bommamogolo ba tseba gore wena o ne le kgatelelo ya monagano morago ga tiragalo e ile go ya go tiragalo ke na le nnete gore bana ba mmamogolo ba tseba ba go bona go tlaišega ke na le nnete gore bana ba mmamogolo ba bona gore o go ga boima ga kakang ke na le nnete gore ba bona re go ntšwela o sa dula ka gae o dula malapeng ge e le gore ka nnete lena wena le bona le ya kwana wa e ba se ba go bitša ba re ngwaneso e tla o tlo dule le rena ebile go e thaopa mme wa batho go dula le wena gomme le re le ya kwana ga ke tse gore wa e bona ba sampitse gore ke tla ke dule le bona
khaitsedi ya rena a bolele nnete lebaka la gore ke re ga bolele nnete a kwane le ngwana mmamogolo wa ge o a swering certificate sa gagwe sa matric ke a reresha le ya kwana a le kwana kwa mathomo ke ngwana mmamogolo wa ge. Number 2, ngwana mmamogolo wa go wa swering certificate sa gagwe ke yena a dulang ka gare ga RDP ya bolena le ya kwana wena le wa a le tšetšeng ntlo ya ga bolena ga botse a le ne mathata sa le wa mo gopela thuso a go thuša ka re ngwana ke ile a bajwa ya be le ena kgone go nkisa mo go tlhola bona gore ngwana bothata keng ka gore ne re berekisa dikoloi tsa go ka isa ngwana mo go ra gore o ne le lerato go ra gore le ge o lla wa tseba gore o ka llela kae wa e seng go mo gopela gore a bolele le ngwana bo a go fe certificate sa gago le bona ba thulane ga botse le bona ga ba kwane ke bana ba motho nke ke dire so re ka hwetša jwang dinomoro tša wa swearing certificate tša gago o na le tsona ke na le tsona ga botse le wo wa RDP wo re sontse re mo kere ka baka la gore o kwagala a ele motho a o ka reng o phela ga botsana a ke nagane gore ka mogo kgaitsedi ya rena a bolelang ka gona a re ba kwana a ka palela ko go mokwela bohloko ba gore ge ba ka kry-a stene se sengwe a kgone go mo thuša mara ke nagana re sontse re mo kry re mmolediše prof o a swereng RDP wo ko mofi wa certificate mo kuo alright kuo wa tšedi le mo godimo prof and then wa RDP kuo mofi o a gona mo nke o re ngwalele tsona wa ona tšo le a kwana mara fele wa hloka di phone number tša ngwana mmamogolo wa go le kwana a wa go ne molato prof tše tša wo wa certificate ke tšedi le mo godimo fao kgaitšedi yaka wa tseba ge ke theeleditše story sa lena go ne le mo o ka reng ke nyaka go sola lebaka la gore ko go sole ba genu ba le rongile re kwele mathata a bommamogolo re kwele mathata a bomang empa ke nyaka go sola ngwana gešo mme mo wa dulang le wena o tloga a go boletše jwale ka seroto sa go ba le dinotlo wa bereka wa šoma kgaitšedi yaka ke nyaka go bolela ka bana ba ditšhiwana including wena bana ba ditšhiwana ba na le problem ya bana ba ditšhiwana ga ba kgone go kgotlelela go rongwa a ba kgone go kgotlelela go kgalemiwa they will always say ba re kgalema ka mogo because ba bona re sene mmago rena ba mperekiša ka mogo ka baka la gore ba bona ke sene re sene batswadi o palela ke go bereka ka ga sesiago mo o dulang gona mara o kgona go bereka ga kgaitšedi ya rena o e leng gore o kgopetše madulo go yena ya bobedi ke nyaka gore o kwešiše gore go ne le batho ba bangwe ba tlo gore ge ba go kgalema kapa ba go bontšha diphošo tša gago ka go rata o ngwana wa lekgarebe ke nagana gore in the brackets e tloga e ba dihlong kudu gore ngwana wa lekgarebe a re ga thabiše ka madila situation ya gago ngwana gešo ga inyake ditšhomi ka gare situation ya gago ga inyake gore o phele dipolekeng tša boithabišo situation ya gago ngwana gešo e nyaka focus situation ya gago e nyaka gore o kreye batho ba o ka bolelang le bona gore ba go thuše go fokotša enga ye e leng mo go wena go fokotša bohloko bo boagegileng ka mogare ga pelo ya gago
ga gone motho wo ngwana geshu a ka dumelang gore motho a sepile a sa laela ka gae a ile soganeng for a weekend. Remember gore a o ne motswadi ngwana geshu ge o dula le mmamogolo wago go ira gore ge mmamogolo wago a no go tlogela o no sepela o tlala naga o wenwa jwala o tsamaya mašego di a jwang maikarabelo a gagwa ka gare ga diatla tša gage nto nngwe le nngwe ye ka diragalang ka bophelo ba gago mmamogolo wago ke ena swetseng a tle a iarabele. Yes, jwale ka motswadi o swantša go kgalemele gore ga wa swanela go tsamaya bošego taba go tsamaya bošego le ka kua go kgaetšedi a rena ya tlika gore o ne le go bua yena a šetse a robetse gane o robala nako mang kgaetšedi a rena. Ke nyaka gore re seke ra gatelela maikutlo a gago a gore ga o nyake RDP yela ba ngwaditšeng ka lena ntwe le nyakang ko gore le hwetšeng stene se sengwe go hwetša stene se sengwe kgaetšedi aka go bolela nnete ga ke nagane gore e tlo ba matsapa mara re swantse re kopane le se sia go pele wa mmamogolo wa go a dulang ka gare ga RDP ye ngwaditšeng ka lena then re dule fase re bolele le yena gore yena ka pelo ya gage o nyaka gore go diragale eng o tee kwa jwang ga a dutse ka gare ga RDP ya bana ba ileng gore go njwa le ba dula strateng ga bane ga bobona and then re tlo itšea go tloga moo if e le gore a ka ba le pelo ya gore a ba bue batle ba dule nna ke tlatswa and then go tlo ba le ka mokgwa e leng gore re tlo bereka pleke yela gore e tle e be pleke e leng gore e ka se le hlabe e ka se le tlhafele e tlo ba le gaela lena ge e ka ba re tla dumelana gore le hwetse stene se sengwe yena a ka kgona go limita halfway mo kae gore le kgone go ba le ga bolena ntwe ke e tsebang ke gore re ka kgona yeo ke shoka yona re ka kgona go dula le ba moshadi ra ba kgopela gore ba le feng stene ba tlo lefa yeo ke shoka yona yeo le go sasa e ka direga le neng kapa neng e ka direga gore re ka ya go bona ra ballela ra khuna mafase ka matolo ra ballela gore ba re bopule ba re fe stene ngwana ge shustene se o se ka kreagala mara putišo ka baka ko gore ka baka la gore ga o bereki se tlo jaratelwa jwang na mokhukutlo wa ge ga jwang ge e ka ba RDP re ka e ka kgona go tswa go tlo diagala eng mara ya stene yona ke shoka yona gore ge re ka llela ge re ka note thola ra llela ba moshate le go sa stene ba ka refa ngwana ge ye ke shoka yona meshate ke batswadi ba rena ba ba ruka betsing re berekishana le bona ge re lla re kgona go kitimela go bona ra phaphata diatla ba kgona go rekwa jwale ka batswadi bao e le go gore ba kgona go kwishisha maemo a maphelo a bana bao ba ba ukametse go dinagentše e le go magoshe go tsona kgaitšedi ka kinya ka gore wa bona mo jwaleng le tabeng ya go sepela bošego le ditšhomi ke tloge ke nyaka gore o tlo go fokotša kudu re na le kgaitšedi ya rena mo mogaleng fa ke yena a swerego certificate sa kgaitšedi ya rena go ya ka mokgwa kgaitšedi ya rena a bolelago ka gona ke a mo amogela gona mo kgaitšedi ya ka ke a le amogela lenane go lapitšeng tše kgolo motse community radio letšatšing la lekgono le gona a wa re gona le tsoga le hlwele ga botse kgaitšedi yaka a ka tlhoga botse ke o le tswa mošomong awa ga re tlo le swarella nako e telele kgaitšedi yaka re ne le ngwana mmane a lena mo wo mmane a lena a hlokofetšego wo e leng gore le ile ka kwano ya lena kapa ka lerato la lena la go thušana jwale ka family ye e ratanago certificate sa gage sa matric se feleditše se fitlha ka go lena le a itse ba taba ye le a itse ba ngwanešo certificate se go tloga tšatši le mathomo ga a le swariša sona go diregile eng go fitlha le kgono certificate se ga re tshwariša sona re be re se šomiša re le ba babedi ka mokgwa mo re tšere di-documente ke tlo hlaloša le tla mokgutša ka morago re tšere ke tšere certificate seo di-documente di-death certificate gage le di-affidavit ke monyakela space ko CM Mahlangu
go tle mo gae o biditswe ke nna ke mmiletša gore ke moretse kare e tla o to tsene sekolo o to ka mo tea ka mo nyakiša space before a ya ko rile seabuswa ba re kganyetša ge re seno ya seabuswa ba re kganyeditše ka mo transporta ka mmiša magololo ke ne le mmaka ke mmamogolo wa gage re ya go mo lokišetša di-documents tsa gore a kry basary and then ba mo admita ge ba seno mo admita na robala ka kamoreng yaka ka mo kamoreng ya ba robala le yona ba robala le ngwanyana re iloketse ka mo envelopeng e brown ka di bea mo madraseng ge ke ya mmerekong ke fele ke mmotsa kere ge ba dinyaka a šile mo madraseng ka e bolelang gore di alwana o ba re every Friday a tliša a tšea di-documente tseo a fela ya Mamelodi a re ke ya go sesi a ya di-boyfriending a ya kae a lotšea mafelelong ke no kwa re esesegane certificate se kae ke re se mo madraseng gore a wa ga pase gona go ne le tše dingwe but certificate se ka morago a to hlalosa ka e homolela taba gona ile ge tlo tla ka morago ke go ba re ke gana ka certificate and a tsenga mputša ga ntšhumputša le di fela ka re mohlomongwe se misplaced re tla ka morago ga ngwaga ke no kwa a buita mpitša re gape go ne tabe nngwe ya bolelwa ka mo ba re wena o gana ka certificate aga ka mpitša a buti and then ka bitša ngwano ba šitša tlogile mo gae a le ga a usaka ka mo villageng e nngwe ka mo Valkral ga le ka mowe ke a mmitša kere e gane ore ngore ke gana ka certificate mare mola o ntse o tseba gore re ile ra senyaka ra se se bone o re ga wana senke kere o gana ka yona o gana ka sona then abuti a rawa ka re fifa go bolela tše ntši a ke kgaole tshele ke mo fe tšhelete a mo fa 250 ka gore 200 rand ke sa go pola ka re ke gale gore a o apply certificate ka leso ka re se wa se bonagale go felela gona mo a se aya ena se a mpotša nna ke no kwa bare nna ke gana ka certificate ke tlo kwa maloba mo bare go mme ka mo radio mare o gana ka certificate le gona ba le ke kwa mo radio mare ke gana ka certificate a ke ikwešiše a se nka bolela le nna a se nka mface a se nka ra omana a se nka ra bolela ka certificate seo ge abuti ya go a be a mo fa 250 ya gore a ye go apply certificate e be ile ka ngwaga mang hello Thobela Khaitšedi le yankwa hello right go lokile ga gone molato ke be ke nyaka go no mutša putšhwete ya mafelelo ya gore yena o na le bothata le kgaitšedi ka mo kgaitšedi ya ka hello ke be ke botšišitše gore ge abuti a lena a be a mo fa 250 ya gore a ye go apply certificate se sengwe e be e le ka ngwaga mang ge abuti a lena a mo fa 250 ya gore a ye go apply certificate e be e le ka ngwaga mang hello ke na le nnete gore re etemogela bothata ba network kgaitšedi ya ka ba re o filwe tšhelete gore wena o ye go apply certificate because certificate se tibetše o išitše kae wena certificate a sanka ba go aowa ga senke ba go fa wena le kgaitšedi ya gago ye re be ngwaneni o re bolanka le yena mosese ya go wa mmamogolo wa go ge go ka diragala gore o hwetše certificate
sa gago kgaitsedi Hello. le yankwa Hello. le yankwa Ke tsheditse. le yakwa Ke tsheditse. ke botšiša gore ka nako ye le fa ngwana wo 250 ya gore a ye go apply certificate e be e le ka ngwaga mang ka baka la gore yena o re ga a ye gopole tšhelete yewe hello re ne challenge ya go thuša kgaitsedi ya rena ka taba ya certificate re ne challenge ya go boledišana le sesiagwe wa mmamogolwage wo a dulang ka gare ga RDP ye ngwadišitšeng ka bona ye eng kgahlang ke gore o re yena le ngwana mmamogolwage wo a dulang ka gare ga RDP ye ngwadišitšeng ke bona ba kwana go ra gore re tlo kgona go dula fase le bona ile ba babedi ra kgona go nyaka go tseba taba ya ntlo go tsenelela ke nagana re batho ba salwe o ka re go ne dilo tse dingwe di lokiša ka bonolo prof ke thoma go lemoga gore le yena kgaitsedi wo ba re go swere certificate ga nape o ka re o mo ntweng eno ba moya o ile godimo ka lebaka la gore taba ye o ka re ga sanka ya feta ga botse gobane o hlalosa gore certificate be ba sepetse le ba babedi ene a berekiša koloi ya gage a nyaka go mo applyela gore a ye sekolong go jwa le kgaitsedi ke nnete ke kwešiša gore motho e leng gore o nyaka go applyela motho gore a ye sekolong ka koloi ya gage a ka se lahle di-certificate tša gago unless if maybe certificate ye le misplace gore a ke tsore le e berekile jwang but according to ka mokgwa ke kwang sesi a explaina ka gona a ka se lahle o re ba ntšhitše 250 e ntšha ke abuti wa gage wo a lebiditšeng a re swara o ye go dia certificate o ye go se apply a ba mpha tšhelete nna ba go file wena a go gopole ba go fa tšhelete meeting o ile ngwa ba gona wa gaitšedi ka mo le abuti le o ile wa fela jwang ke ile ke gopela certificate a romphile sona ka tsamaya go abuta gage ka mmotsa ka re gape se se gana ka certificate se le rena mphile sona ba mmita ba mmutsa ba certificate sa ngwana sky a re ke mo file sona ka re na senkampa a re maro tlhalosa gore o re o file tšhelete ya go dia certificate ka re na senkampa tšhelete a sanka wa fiwa tšhelete aowa alright wena le sesi ntle le pako ya certificate go ne le nngwe pako e le bakang o a marata sesu o rata go bolela le yena ge o ne mathata o kgona go llela go yena go thuša ne ke llela go yena before certificate se timela no a ono re nka ya go wena ka re ke sa kwatetse taba certificate alright the red reverend le lokile ya re lokile ya right motheletši wa mmutse community radio gona fa le go 96.3 FM re a šoga motheletši repota ka mo re swara ka mo repota ka mo re swara ka mo ba ema masogana ka mo go netefatša gore seo re se hlokago se a hwetšagala go ya moyeng nke re ko gore na yeo ba iapeilego ga jwale ke efe jwale motheletši ka ge re tshepišitše gore re tlo
kopana le sesi gape jwale re na le ena mo mogaleng mo ga etse diaka ke be kgopela go botša mo jwale lena mo godimo ga tabe ya ngwana bolena ya go dula metseng ya batho le a e tseba ke a tseba gore o dule metseng ya batho o ile a mpotsa re nna ke a sepela sese ke sa tlo dula ka mola ka re ke leka gore ka re tla mo gone o dile moare o ntshwaretse bana le nna nke ke bone gore nka sebele madonyana gore ge ke tswelela mebereko ka kua bo diforong ke mare bjale a fela thala matwana ya diforong tšhelete a ire selo sentse a fela romela fepa bana a gore kgone gore a ka aga lapa la ga borena jwale ga etsele ka ke kgopela go botša mo jwale leloko la bolena mo godimo ga tabe ya lena ya gore ga lene ga bolena and then bona ba taba mohuto e ba swara buang le gona ke kgopela go botša gore ka lebaka la gore ntlo ya bolena ya RDP e leng gore e ka be tšere ko mongwe e leng gore ka se kgone go mmolela mo moyeng family ya bolena ile ya riang ka taba ya mohuta oe wa go no lo ileng a ba taba le yona ke dumela gore ge motho a dutse le bana ba gage a ija ga botse a ne taba le motho yo mongwe ka lebaka la gore nto e mmakatšang o mamogolo ai nna ke tsere go fetogile ge go itla kae o bona o ile a kgone gore nyakela bodulo ba gore ntlo e tlo le nyakela yona ke ya ga boleng gore kwa mo tšhentšhitše ge go itla kae wa ria ge go itla kae ya ba mamogolo le e leng gore le nna a ke sa mo tseba ka mogolaleng ke a nkgodišitšeng ka gore o a golela ka mo ande nna ge be le nna go ya ka nna bale ya ke re moto mongwe o tšea kgopolo ya gago o re ka re nka be ba dira so ke re batho ba ba reng ba sa re ge ba hlakane ba bolela ka rena nna mmaka o bane lerato godimo ga family ya gabo mmane jwale ka mo go bona o ba rata ba bantši o ba thušitše ba bantši le honole ba rutilwe ka lebaka la nna mme o ba sa rutega mare o bane le bohlale jwale gaetsedi jwale ke gopela go tseba mo ke kole le tlhalosa polelo ya ntwa ya mama le malome ga ba sa phela o ka re le re malome o robetša kere malome o robetse le ena gore ba be ba bakile rerokwa ge bomba gore ba re botse gore o ile a mo adima tšhalete ba adimana ditšhelete ka sontse re tla mo fe tsona a mmorela gore bo saenile kae go mpha tšhelete o bone ke mang ya ba e le gore lehlo e le tsoga gona moo ka ga borena ke lapa lešu le lesedi sa re tsogeleng malapa ka moka ba rutegile ba ba seng ba rutega ba owner di-business mo e le gore nka be ba ile ba re kuka le rena ba kuka o motee le rena ra kgone go itirela jwale ke gopela go tseba gore seemo sa ditaba ka mokgo se lego ka gona magareng ga lena le batho ba bolena ba bomama gago jwale ke nyaka go tseba gore dilo ka mokgo di lego ka gona magareng ga lena le ba bopapa mohlho mongwe le ka mokgo dilo di leng ka gona mo go lena le ba bomama e jwang le ka e tlhalosa dilo tša ga bo rena ka mo letlhaka gore ke tla thobo ka letlhaka gore la go botate le gona go ne tšhomišana go šetse rena bana fela lelapa la rangwana bana ba rena fela ba babedi ga go ne perekišana tene ka moga bomama re rogatelana ge go ne le mediro le gona ka go no re ka gore ke ka ga bo rena ba no re botša a ba re botse go swane le ge e le gore re ba leloko ba dula fase le rena go se ne sa gago malome o tla no phela o le morago batho ba bantši ba nkgelwa ke petrole ke tšhalete ede e e leng gona go le motswadi bana ba tšeo ba bee fase o se ka re oa ka ge nka mokgalemela e le morwedi a ke goba morwa a ka dira phoso a ka se tla nnametša mmotoro goba ntekela mokotla bopi a o bea ka moraga le bati a ba botšwa jwale go boletswe ka taba ya mmamogolo o e leng gore kua ga bomama o leng gore a le kwane ke bolela nnete ke bolela nnete a re nyake o ka re ore o modumediše go le go ba le leku ka malome aka kwa 1990 magana go bušo ka ga malome ka polokong ra kepela le ba bamong bana betšhumo raya koo ge re fita gore bakgwedi ke ba dutšhumo lapeng ba ba ga bomma gore e na le ba bang batho fela ge re ba dumediša re ba swara ka matsogo go phutha matsogo go a boa batho go a ba le leku gape nna ka go fetse ba sa dutše ba dula gona ka moko go dutšeng ge ko mo dumediše nna ka mo fetse ba ntshola bomamogolo ba re re go sa mo dumediše na ka re mo dumediše ba ka gore go mo dumediše
o sereša ka batho phuta matlo ga re ngake le ene o ile re raka ka le ka motse so ile ka kgetha gore o kaone nna ke dule mo ke dule le bana ba ka re ka fapana lo mongwe le go a botsa ke wa mamogolo e kwa ga go mmaka a sa re nyake gona ka kwa magana go buša a ra ke tle gae nna ka re gore a ke tle gae o rame ga ine le fela bo maka a re ka kwa ga mami ka na o mmago wa re dulela ka kwa lapeng ka re mmago wa re raka a re nyake ke tla ka eta lapeng ke tlo dirang ka re so ke betso le gore mohlang ka robala ka kwa ra ba ka gore mo mokhukumo ke mo ko robala moroko ba ntse fru kwa ge ge sintse se fru into ba ditse mo ga ka fru ke tsoge ampitise ke dirapeng ko bolo kwa gona kwa magana go se ka mo ga mma a re mma wa nya ke motho ka mo jwale ke gopela go butša mo gore taba ya tshweni ye kgaetšedi ya bolela ka gona gore o ile a kopana le yona bošego ga e tswa maetswa go gona ka robe ile motho go no tenwela taba la mmotlana bjale taba yeo o ile a le tlhalosetša ga kgaetšedi molli wa rena fa o ile a mpotša ka yona bjale a re ke bone ma o ile a ntlhalosetša ka yona tšhwene wa bolela gore ke bone ditse setutu ke tswa mo ke tswang bošego ke tla ka gae ke tlo robala lelala le ka go tlhalosetša mohlomongwe ba ka mo gae ka taba e ya tšhwene le boneng goba phoofolo le boneng awa nna ke le ikgomolela ka e dira khupa marama gore e tlo ba le dipolelo tše ntšhi ka mogare ya ba nto e leng gore e gana go fela seke ke botša motho le yona eo ya rape ile ka no iswara ka bonna ke no bokišo tewa ka lapeng fela a mpotša ka mokgwa nkarabile ya be le gore ke no dula ka botlhoko boo ge ke re ke anagana ke sane ke ba botse ke re go hloka batswadi ga go a loka jale mo godimo ga taba ya sorry for go letsanaganong mo godimo ga taba ya ntlo ya bolena ye e jelweng le duma mmušo goba molao o rieuwang mo godimo ga taba yeo a ke re go jalo godimo ga yona taba eo ya ntse ba itsere ya RDP ke re ke forma and then o tšhetša e godišitše and-e go ile ba ile ba tšwela ke dintlo ba utlwa rena ba bangwe ba babedi ka di-RDP kua magana go buša ka re ge ke bolela gore a direng le rena go mrei ka ge yena šetša ke re ntlo ela e godišitše a re fe ntlo e leng kua magana go bušo ye e leng ya ga o tšhentšwa dipampiri ditšwe ka rena ba re o ka se kgonega mara go ka se pale gore o ka se kgonega jona ga legolo ba šetse ba itsere ntlo ene a go neta mmušo one kere ke duma gore o ka re o ka tsenya letsogo wa re thuša re ra te kgona go te kgonela mo ile go ga gore e nang le rena ra tšea ra bega ka metsana le rena re ska go tšele gore e motho o ikgodisitse ga o tsebe ge re tlo dula ka mole re tlo dula re bitse re tšhogile ka lebaka la gore sena sa bea ke rena ke sebeile ke mmušo and-e sebeile le ke monga motsong jale mmago lena ge a fetša go robala mamago lena o ile gola a kere le re mama o hlokofeletše kua Pretoria sepetlele mamago lena o ile a laelelwa ko o ile a tšeiwa moya gage mo ge mama ka tlo robala before mama ka tlo robala o ile a mpotša poleleng wa re ngwana wa ka a no go lolwana ke malwetsenyana di-high blood tsa ke saitse gore tse ka mogole go tšetse gore le gone a re ngwana ka mohlang ka tlhokofala mo ba ne ba gešupua ba go tokua magaeng ge ba ka re ba ntšhia ba re ko bolokwa magaeng le sekebe la gana ka nna le ba dumele le te modimo mo a sa feta ngoranyana a robala ba atla ba re mma o lena lenya ka bolokelo kae ka re ba o lena mo go le mo gongwe a bolokwa ka ge tata re betse Mamelodi and then maago ka bolokela Mamelodi ke di dumelele le motšhie a se tsela go bolokwa koo ene ge e le gore ba be ba ne le lerata go ba ba tšea marena o tera gona koo ko mošare re sepeke le go ba re phega gore go tlisa go fetogile ka ke mo ke sa tsebeng a gone taba kgaetšedi le seke la fela pelo re tlo ma a senke morago ga lekwa ke re morago ge motho a robetse natlapišile go diwa mošole ka moka
nna ba le tsetse ba no re fa mone ba tsa fela wa ga kwa rena a se re hlapishi a sengele hlapela le sesula mmago lena wa mo re tsela lo tsela le dipati lo gona mo re gwa ke ba lo gona mmago le ntse ke re ke go iria ke rera dilo tsa ka diphumelele ke re go thusha wa le ga la ma le mpa di shopping a gona taba re tla ifa professor Mremi and then I bone gore tabagele ka mogwa wa ka le thusha bang mo godimo wa mathata a lena kre okay thank you o kwele bohloko kudu go ya ka mokgo family ya bommage e ba swere go ka gona ka morago ga lehula mma bona ga ine taba le bona bommamogolo wa bona ga ba dumedisha ba phutha matsogo mola re tseba e le gore motho mongwe le o mongwe ga le ga bommage ke mo a kgonang go naba maoto a tiketla ga botse a ga tatala e bola khaitsedi ya rena ge ke be ke motheleditše polelong ye tee ya rabileng e tshepidišane le ya molli ka mo ya gore ge re ka no kry-a setsha sa rena rate kgorela ka baka la gore ge re ka boela kua go yela e dutšeng ke ngwana mmamogolo wa rena ebile a iokeditšego e tlo ba le dipolelo tše dintšhi ka baka la gore le go aga ba šetše ba agile e tlo re hlolola dipolelo re ya kwana prof wa tseba taba e ka kapa radio ge e le gore ke thereso ga e ba thieleditše nka rata go ba fa maele gore ye taba ke taba ba se ke ba itse ya ganyane lebaka la ka ke gore bana ba balla ba ka no ba bane le diphoso ya tše ba dirileng mara ke bana ba bona ya ka nnete prof sello sa bana ba ge ba ka se tlhokomele se tlo kwala go fihla go mma go bona ene mma go bona ka tla tsoga riela leloko le la ga bo bothata ngwana mollo mongwe ri ya phoso family swanetse go dula fase e lokise taba ya bana ba e baage go solana diphoso go ka se re thuše ge ngwana wa ka robala o a go a ka mophutha ntle le bona ya mara e kwa ge kgaitsedi ya ge a re ge ke hwile gona mo mokhukhung wa ka mo pantšie furugo ebile ba seke ba nkatiša le ko ke no tloga straight ke di rapeng ke ye ka kua gae potšišo kore lehu le tlabe le le kae ya bobedi kore bo nyallwa kae ya boraro kore ge ba lole le banna bo sekwa ke bomang ya bohlano kore ge ba ya go ria ditebogo ba leboga medimo ga bo bona bo leboga kae leloko gae batswadi ba ka tšeang dipelo le di iše fase ye ke taba e wela batho ka moka ke bana ba lena a re nyakeng tsela bana ba baloke ba bega botse ba ka no ba le diphoso mara ke ba ngwana bolena ke ba ngwana bolena a go mole ka ba tšhabelang se re swanetšeng go se ria ko go ba fa thušo ya ka nnete ya prof ke kgopela go recognize babogedi ko gae mmago bashimane go tšwa ka Harte
or the dam ka Northwest Prof Chris Kidox ka Bloemfontein Presh Masela ga ngwana gore na o tswa kae Rachel Nyao ga ngwana gore o tswa kae Linda Pebetsi Aramushu go tswa ga Marishane Mokhadi le hlogonolo ka Falbanka Jennifer Madikubu Madikubu ka Soweto re a leboga Ren Matsametse re a leboga Winnie le Sedi re a leboga ka Stombo Eligi itimile re a leboga motheletsi wa motse community radio gona fa le go 96.3 FM ga ke tsebe prof gore na go ka be go ne le se mohlomongwe o ka rata go se boledisha pele mohlomongwe re ka ya megaleng ke bone ge re ntse re le gare re sa thieleditše recording ka bona o ka re mama o la be re moleleditše o ka re ba le gare a leka go letša mo gongwe go na le ntlha ye nngwe a nyakang gore lemoša yona mo gongwe ye re seng ra e kwa gabotse ke rata go mo letšetša gape a ka re fa maele a mangwe le tsebo go ya le ka mokgo go bolelwang ka gona ka ge ngwana a re yena a sanka fiwa certificate mogala ko malome ka kapa re a leboga kgaitsedi ya ka re a lemogela pitšeng tše kgolo MCRS hello Thobela le gona rona ke be ke botsišitše potsišo ete kgaitsedi ka ya gore ka nako ba e fa ngwana o tšhelete ye ka lekana go 250 ya go a go dia certificate e be e le ka ngwaga mang ge e ka bala sa gopola ke sa gopola but ka re ke 7 years back ai ne ola ke nna ke be ke na le abuti a dula ga ausaka ka hosia a phana ka Thursday o ya a gone molato kgaitsedi ka ntle le taba ya certificate go ne le nto nngwe ye e leng gore e le tsene ka bogare magareng ga go le kgaitsedi rena ka mo e gona nke le re tlhalosetseng yona re thomile go se kwane kore o tsene ngwaga o motee wa technically a performa gabotse a passa and then e le ngwana ke mo hlokometse ke mo mentor and then ka ngwaga bobedi a thoma go mphe a thoma go dirang kgaitsedi ka kgaitsedi friending gore a ya Mamelodi tšatši le ya kua le kua go fihlela ke mogala and then ge ke mogala a mpotša gore nna sesi wa ka o tseba mo nna ke sepelang gona a gone motho a tlo mpotšaga okay e napile kgaitsedi a rena kgaitsedi wena o rile ga gone se sengwe se se leng gona mme o ntšha taba mo gore wena kgaitsedi ka yelo ya no network ya re shitiša ya re shitiša le be le sa leka go butša kgaitsedi ya rena ka mo gore nkane a ile ga gone se sengwe seo se balošago mola se le gona prof kgaitsedi ba re wena o sepetse o be o performa gabotse sekolong o tlogetše sekolo o a ya lesoganeng Mamelodi ba re reša a ka se tlogane ke fela ke ya ke moetela ke bo o feditše sekolo a ka fetsa ke tlogetse o tlogeletšeng ke no tlogetse kgaitsedi ka batho ba go tsentšha sekolo ba go marketetše di-space ka koloi tša bona ka tšhelete tša bona ka nako tša bona ka energy tša bona ba ema le wena gore o ye sekolong wa tsena sekolo ba go hlokomela go ya ka mokgope ba bolla ka gona ntwe e dirileng gore o se kwa tlo kore o ne o kgetha go no tlogela sekolo ka gare ga bošuana ba gago ke eng e beile motho e le gore na sa nyaka gore ke ete ke no phela ke le gona motšare ke thoma ke re ke a tsamaya ke a Mamelodi ko etsa ke a boa re nna nka se kgone tlhokomela motho ene gore na le boyfriend ka mare ke tlogela o tlo tlhoko patelela sekolong and then wena ge yena a bolla ka mokgowe wa ka uniša go kgetha boyfriend than sekolo
gape o kgethile boyfriend and wa bona go kgetha boyfriend ga gago go beile kae le khono o chiwana a o ne le gae o dula metseng o phara batho ka melato ye ba seneng le yona ka baka la go hloka maikarabelo ga bophelo ba gago ga itsede ka o ka seno tlogela sekolo wa kgetha boyfriend go nne le o kgethile boyfriend ka yona le khono ge nkebe o ile wa kgetha thuto nkebe o swere dipampiri tša gago le khono ene wa tseba ke prof ke thoma go ba le problem ke thoma go ba le problem kgaitsedi ya rena ka kua se seao o bontšhitše gore ke lapa la ga bobona ba nnošile e leng la dikujwana magetleng bana ba bommamogolo wa bona ka moka ga bona ba gabotse ba badile ba bang ba bona ke mma go bona wa kgonneng go tsentšha letsogo gore e be batho wa kwa gore bana ba mmamogolo wa ge ba ile ba leka go mokuka ye bolang ke kgajedi rena ka molare o ka re nkebe ba re kuka le rena re be batho go swana le mma gore na ga ile a ba thuša bana ba modimo ba itikile batho ba modimo motho a tlogela sekolo kore a kgetha kore education e le mo boyfriend e le mo yena a kgetha boyfriend then ke kgotlelelo ye efeng ye e leng gore ngwana mmamogolo wa ge o be a swanetse a be le yona a mo kitimiša molate boyfriendeng a mo lokele ka koloing a mo iše sekolong a re boleleng dinnete batho ba modimo kgaitsedi o tlogeletseng sekolo ke no tlogetse ke mang a go file maele a re o tlogele sekolo o bo o tlogela o tshepileng kgaitsedi yaka wa tseba re nyaka go thuša na kgaitsedi go ntse le o applyile copy ya matric certificate ya gago e gona mo bongwe tsena gona a ke re bo tsena sekolo mo CN copy ya gona ntšwelang e gona application form wa gago e gona ka mola ge o ntse o le gare o apply o riang so go kry certificate sa matric ya se bothata mme o bolela gore o go išitše sekolong wena o tlogetse sekolo wena wa nyaka go ya go etela o le gare o le sekolong ke eng mabaka a beng a go gapeletša gore wena o ye go etela lesogana wa tseba gore monna o bongwe mo etela ka e nako ka no ke rane le magatšage ebile a se ya go thietša le mo radiong gore motho o kuola nna ke mo tlogedišitšeng sekolo wa tseba gore ge re bolela so o ka no kry-a yena a bereka le mmerekong a berekela bana ba gage wena o mo radiong o tlogetse sekolo o gopotse o ya go kata yena o bona eng sa bošaedi gona moo gona o tlogela sekolo nke bekesa se tlogele ka tswela pele wa bona gore o sentše tšhelete mmamogolo wago ke ra re o kgona go bona o gopole re kgaitsedi yaka go ne le bana ba ba nyakang go tsena sekolo batswadi ba bona ba seneng selo e leng ditšhuana ba swanang le wena o kry-ile monyetla o bapadile ka ona ene mo bophelong ge o ka bona motho wa mosadi ya go thuša e le mmamogolo o leboge ka lebaka la gore mmamogolo o ne monna ene mmamogolo o ne bana ene mmamogolo tše dingwe ga ria dilo o no fela o utswa tša ngwana gago ona monyetla wa la o dirang wena o bapala ka ona ka le lengwe la matšatši o tlo o gopola gobane nkebe o tsene sekolo nkebe gongwe le o se gona mo nkebe mo gongwe o tsene night shift mmerekong o rileng a o palele ko go tsena sekolo a o palele ko go bala o disturbile ke di-boyfriend le jwala di go bušeditše morago di go beile setulong o molli wa letšatši le kgono o nyaka thušo mamogolo ga a lwe le lena mamogolo ga a lwe le wena mamogolo o nyaka go go thuša ene chance ya gore o ka boela wa tsena sekolo kgaitsedi ya ka e sa le gona o ka ne bone mathata makakang mara ge e le gore ka mo modimo go file bohlale santse o se tsene sekolo se fetše taba ya certificate ya matric a se issue mmamogolo o gona o tlo re thuša le nna re tlo go thuša certificate o e kry-a but re santse wena o topotse gore bua le ke nyaka go kwa a bona bana ba bantši ba tswile tseleng because ba gana go kwa melao ya batswadi ba ka gae bana ba bantši ba kwele balekani ba bona ga bua le balekani ba ba fetogetše o ka sepe monna a se ya go nyala ke ya go sola
kudu thata lebakeng la gore mmamogolo o re kilekile re tlo go thusa ka taba certificate o ile wa dula fase godimo ga tse ka moka mmamogolo a beng a go kgalema o ano mo kgopela tshwarela a sanka wa mo kgopela tshwarela mmamogolo a senka go kgalela taba jwala sese nkgalemele nagana ngwana ga go bona gore mama o tagile nagana ngwana ga go tseba gore mama o nwa bua la ke letagwa nagana monna ga go matswala ga go tseba re ngwetsi ya ka a e bo bapadishi o bona eng sa bošaedi mo wa bo bona bošaedi prof ke be ke dumile gore e re ge e re o tloko mola re tope ba theletše wa tseba nto nna ke e bona mmo ke be ke sa botsa kgaitsedi ya ka nako le busy le tekerela balli ba dikgaitsedi tša rena jeki prof ke na le experience ya bana ba ditšhiwana ba ileng ge ba tlhokofalela ke bomma go bona ba dula le di-family bana ba mohuta owe prof ga ba kgalemege ga ba nyake go rumiwa a ba nyake go fiwa mebereko ka gae a ba nyake go kgalemiwa ntwe nna ke e bonang ka mashaidi a kgaitsedi ya ka moke kgaitsedi ya ka o rata go phela bophelo ba go tetaola kgaitsedi ya ka o nyaka go no sepela e banneng ka mo gae ka mo ba khomole kgaitsedi ya ka o nyaka go no hlapa e be o mo botsa tengange ka bokate a e jwaleng ka mo gae ka mo ba ska bolela kgaitsedi ya ka o nyaka go phela bophelo ba go no re a no ya ditšhoming ka mokgo ba reng o hlwa ditšhoming o boa mašego mme a robetše mona wa mmona gore mme o ge nke ba sene pelo le yena nke ba morakile ka gore a hlwe ka gae one ene a tsebe gore o hlwa kae ene o tla ka gae ka go robala and then o ka sepele mosagare ka moka o sa tsebe gore o dirang o ka sebele nako go nagana gore ke santse ke nyake mmereko o ka sebele le tlhaloganya go nagana gore mara wa tsere ke nka dira eng gore dilo tša ka diloke di be gabotse mo bophelong sesi gare ga mosagare o mollo mongwe motho o hloka nako ya gage at least go palela ka awara e ba le 30 minutes ya gago ya go nagana ka wena before batho ba tlo bona phoso tša gago wena o di bone o di lokiše ge o ka tekeria o le motho mo lefaseng o sene nako ya gago ya go nagana ka wena o tlo ba le bothata gobane o sepela o dia diphoso wa nkwešiša kgaitsedi so go ne bothata mo malome ka ya wa tseba prof nto ngwe ye ke e bonang ne family ya bo batho ba ke a ena bothata bo ne le bothata ba o ke gore o nyaka gore ga a dula ka metseng ya batho mo la sene ga gabo a phele ka mokgo yena a ratang go phela ka gona ene ga go kgonege prof wa tseba bana ngwana o wa mmamogolo wa ge o go thweng o tšere certificate sa gage o bontšhitše lerato le go bolaya ke pelo a gore wo e be motho a kgone go kry-a thuto go sa tla kgone go titirela bophelo ba gage wo o mo disappointile wola o ne right ya gore a kwate prof baka la gore o sentše ditšhelete nka se go patelele sekolong wa se sekolong nka se šomiše dikoloi tšaka ke itletla le mo ko go nyakela space ge wena o fetša wa twa senya ke go wa sekolong kgaitšedi ya rena nka se re o swanetše a fokotše jwala o swanetše a botlogele no vuala santse a bolesa ene vuala a bopala ke re vuala o no se tlosa boreka o ba ge motho a borekile o no shifta mo gausi le yena wa go dula go anwa metsi wa cold drink kgaitšedi ya ka o tlogela jwala re tlo netefatša gore re ya go swara meeting le batho ba bommago ka moka ga bona ga re sa ya go nyaka go kwa mahlakore ya gore mang o reng mang a reng re ya go lokiša taba bona gore kgaitšedi ya rena ba kgopele tshwarelo ka moka ga bona ene a bue gape a kgopele sesiage ngwana mmage tshwarelo wa tseba gore why yena o dula mo gae o diela bang ba mo gae mashaidi ge a fetša o tšea wrong information o fa sesiage kua gore batho ba ga ba ntshware ga botse ba ntira 1 2 3 4 ba ntlhakiša ka 1 2 3 4
ene wola o swanetse gore a eme le yena ke ngwana mmage ke ditšhiwana e le ba babedi ka mantswe mang go ira gore mekgwa ya sesi e kgonne go bula gepe between sesiage le family ka baka la gore yena a fita sesiage ka wrong information ya gore ba mohlakisha a sa mmotse dinnete go swana le rena ga a sa re botse dinnete mo so prof re ya go ba kopantšha ge re fetsa go ba kopantšha nke kgaitsedi ya rena a ba kgopele tshwarelo le rena re tlo bua ra ba rapela gore ba mo fe second chance ya gore ba mmušetse sekolong ene sesi ke nyaka go botsa ntho nngwe ka boyfriend and I'm talking from experience wa bona boyfriend e thabela ge e go hwetša nako nngwe le nngwe ye go nyakang ene ge bophelo ba gago bo fetša go senyega yena o tšwela pele ka bophelo ke tlo ke botsa bana ba bannyana prof ke re ge o titumelela go imiša ke mošimane wa sekolo ge wena o ya go fepa ngwana yena o tšwela pele ka dithuto ga a fitla kua pele a o sa le type ya gage because a o a rutega ene ebile o sa le morago ka dithuto o nyaka ba level ya gage so sesi o ne bana go nduela ga o sa te phelela o phelela bana ba gago nto nngwe le nngwe ye o e diang nto nngwe le nngwe ye o e yaga mo bophelong o wagela bana ba gago o fošeditše family ya bommago thata o ba kolota tshwarelo ene ka letlhakoreng la gore a kgone go kry-a dithuso tša go tlhapa go alafišwa go diwang dinding kose a raete motho prof kore go ka mona le tlhaloganyo ya gage a e sale ka mokgwa e leng gore le yena o e tseba ka gona e a timela ya yena re tlo mo thuša malome ka kapa yena re tlo mo thuša mo o tlile go batho ba ba raete o tlo kry-a thušo and then le yena a santse a notothuta gore a santse ba late potso re bale ke tlo ba motho mo raete o swanetše go no tseba re bale ke ya go ba motho mo raete ke rata ke sa rata tabaši kgaetšedi yaka o rile phoso e kgolo ya go tlogela sekolo ke tlo go botsa ka bašimane kgaetšedi ke bile mošimane pele ke nyala ke no ba ke le mošimane o ka nompona o ka re ke mošimane ka ge ke le ngwana mara ke ne 10 years ke le ka gare ga lenyalo mošimane o tlo go botsa maaka kudu gore le no re pote a kry-e se a se nyakang ga fetso kry-e se a se nyakang aowa ke bophelo go yena wa bona sekolo kgaetšedi maele ka gae re ka no botšiša banna ba metse ba ba leng ka gae gone bjale ba tlo go botša gore maele ba gopola maele a batswadi ba bona o nkwešiša re tlo go thuša kgaetšedi yaka ngwana phoso dira ga a bolawe re tlo go thuša se se ileng sa senyega ngwanešo se tlo loka wa nkwa kere lesuka la phoso leo le gatileng o tlo le gatoga ngwanešo dilo tša gago di tlo loka family go ka ba le mo go dietše go phoso ngwanešo re tlo bolela le bona ba go thuše nto e leng gona wena le mama le dulang ka go teng re ya go bona gore re ka le thuša buang bobedi ga lena ene re leboga mokgekolo wa gešo a ile a re monna kwa le mathata a gago a duma gore wena o ngwalele pitšeng tše kgolo le ge e le gore mama a ke tsebe gore yena ba kwele a mafe mathata ka gore mama gore ana a kwa bothata mare o ile a bona gore no mama mama wa ile rile wa ngwalele pitšeng tše kgolo ka re ke kwele le re ga lefa gore bothata ke ya ba fela ditšheleng re tlheditše pitšeng tše kgolo fela re a ona mathata a nka ngwalela pitšeng tše kgolo ka re ke tla ba le thušo ke tla ke re a thušo wena le lekgonwa o taba tše o thomo dikwa ke thomo dikwa gona mo a di bolela ya kgaetšedi sephiri a se nyakege se a phediša ebile se a bolaya ngwanešo ke nana re ka kwa ba thieletše
3 FM 0648582771 0648582771 MCRS umumoyeni dumela Abukakapa Thobela Abukakapa yebo kunjani ngikhona kunjani khuluma noThembile siyathokoza Abukakapa sesilobulaliswe izinto wenzeni ubulaliswe izinto enrathu kozitsho ukhambe ebusuku ya ukutopha amayele wabangane etshwaleni nokufuna ukuzilawula emzini abantu ya walalela labo bantu labo i-boyfriend yamenza ukuthi alise isikole phela ayivakatshela usesilwakathomena azilungise ya abokhari yakhe bebafuna ukuthi bamvuse nazo kuvusa usesakhe lo yalemuva wabhala usesilwa ngokulalela izinto azitopa ngaphandle ndiba usesilwa azilungisa abuyele esikolweni ya alungise umrenakhe bazwane umrenakhe uyamthanda net yena akafuna ukukhuluma nomrenakhe akaziphi isikhathi akhulume nomrenakhe usesilwa ya yonke into izokulunga siyathokoza Thank you Babukakapa. Atanko 0648582771 0648582771 MCRS usemoyeni one day. Thobela. Le kae malome Kakapa? A re gona rra lena? A wa re gona. Aga. Itheditse molli wa lamo malome Kakapa. Malome Kakapa ke mo go thata ngwaneso. Go boima. Go boima. Pesi ke a mosola. Ya o le theleditse. Tsholo ya ka ke gore sesi ba kreile thego. O bapadile ka opportunity. Go hloka batsadi ga o ne motho a go thekgang swareletse kae. Ya. Le nna ge ke ile ka hloka ga ke na batswadi. Ke go letse ka ga ragadi wa ka. Ragadi ya ka o ntlhokometse. O ba re suela ke suela a ne le ba re. Se sonta e bolela e gona ya phela. Mara ka go tseba gore o hlokometse. Ya. Latela melao. Latela melao. Latela melao. Yena ba santse gore ge ba re suela. A re ya go tsamaya a labe maoto a lebelle bophelo jwa gage le bokamoso jwa gage go rata go no phela a phelele bana ba gage. Ba no la sile le saete o tenella ka madila boyfriend ai go ishefelo. Boyfriend ka go senyetsa bophelo mo e leng yona e phela gabotse yena o phela ka fase ga kgatelelo. Go ya ka nna ke re ga ke re thego a ke re thuso a boele sekolong a tla go no phela a phelele le bana ba gagwe. Ke re a malome Kakapa. Ke a leboga kgaitsedi ya ka 0648582771 0648582771 MCRS mo moyeng dumela. MCRS ba ka mshaka Thobela. le hlwetse ga botse re gona rra lena ya ne re hlwetse wa khoro le mo gore na o kusha bohloko but maleng re ka mofang ona ga sa tse ba lata ya we tsholo motho ke bohlale dibile o fale rena ba bang bohlale gore ne ka mtshwana re tse gore ne khere ga ta re lebelle ka nnete ga o le motho o tetebelle gore o gata mo kae so ga o le motho o tetebelle gore ne o ne le bo mamo le ntsi so ngwana wa borena le mogala jwa ga Moremi ka mo le lena Kakapa re leboga ka mogole tšereng matsapa ka ona re ne mo wena ga boele morago a o tenyaka yena self mo e leng gore o latlhile tselantsheng then e sa le ka pele
rela batswadi o ne le batswadi motho ga a tlhokofelela ke batswadi ba sa le gona ba lekile go ba itikile le go nkebe le gore ke batswadi ba e tswang mo go bona ka mokgwa phelang ka gona ke bone be ba ka motlhabela so segolo thata ga no boela morago a re le bona batswadi ba gagwe modimo ke modimo o mošetse batswadi a ba re la rene ke kgopela tshwarelo ke kgopela tshwarelo ebile ke a le kgopela ntlhatlheng go feta ka mokgwebele tlhatlhang ka gona ba tlo motlhatlha batho ba ne le pelo tsa nthong eo ene o e taola a gone motho le gore o ka re o itira o ka re ke kgomo ka lebaka la gore ga nka be le gore ke kgomo be re tla re ga maubane ga gone le monyanya awa ye ya se taola re tle re kgone e hlapa jale motho a se kgomo ga a hlabiwe ga a wele morago a tlogole o itaola se tla a lebelele ba boeteletse go pele mshad re sena re riano ba ka matshwateng a magolo warra ke go lebogile kudu 0648582771 MCRS mo mo intumela le kae a re gona rra lena o batla ka ina ka mtate mara leboga re a lebogatle bana ba ditšhuana ke mathata ke maima ba thabela lekula batswadi ba bona rena re šetšego re šala re le ba babe mola ba babe le bona ka go hloka tsebe nna ke re ngwane a ke se gore ne mengwaga mekae mara sesi o a mamogolo a gagwe o mo rata go feta lerato le wena a le tsebang a bone motswadi o leng gore a ka rata gore ngwana e le ngwana a molaetša tsela yena a kgetha gore o nyaka ya gagwe tsela a sa tswa gola ga ke le ke ba ba godileng ga a rate ke ba mmotša go tsona ga ke maele a bokamoso jwa gagwe thuto ke lesedi la morena thuto ke bokamoso jwa gagwe ba mo fa lerumo le a tla go emelela a tetlhabela ka lona a emelela a ba le bokamoso jo bo botse a emelela le sesi a gagwe a ka tla hwetša bokamoso jo bo kaone ka yena sesi a se mathomo ka wena re le ditšhuana di a ngala re a mmotša gore ga ra rata gore ngwana ke a robale goba mang a robane ba go botša nnete a batle go ba go botša gore lehule ga ra le thabela a batle go ba go botša gore a se mathomo ka wena ga ba go botše gore lehu le tletše mo lefaseng le ka dikhuta-khuta rata motho a go ratang rata motho a reng yang sekolong rata motho a reng a ke yona tsela e wa go botang a re jwala mothading batswa ba bona jwala le bokamoso ba lahletsana ba robala majwaleng ba tsoga majwaleng ba ba tswele ba ba apeye o santse re o le motswadi o apeele ngwana ke mokana o tlo mmolele bošego ngwannyana ngwannyana ke go dula fase tšhuana ke go tepabalela o phošeditše batho ka moka ga botse wena o bile phetlhe ka gare ga family ka moka ga kotheleditše lesesi ya gago go wena o moloftlhanyang le batho ka moka ga bona diphošo di dira ke batho ga nke be seena e le tometša ka gare ga dihlare tše ka le dihlare e lehlare ke tometša ya go senya go senya gape ke komelo ya go senya seapiwa sela ka moka ga sona sepi o sa le monnyane kgopela tshwarelo bitša family ka moka wa kgopela tshwarelo o mollohla o lohlanya batho o le ngwana re a di tseba re a di bona ge le dikela ba pontshitše boyfriend e no ra gore ga se bokamoso jwa gago boyfriend e no ra gore ga se selo motho boyfriend e no ra gore o nyaka go senya bokamoso jwa gago ke a dumelela mo a leng gona o a bereka o dira dilo tše di botse ebile o lebetse gore o kile a dula le mang nana boela morago yo lokiša bolela le family kopanya family kgopela tshwarelo ka a go ne felo mo ka gobe wa ngwathega felo wa matswadi ba lena šika le batlhalohlalefe senyake jaaka ntle di ka go thuše ka selo ebile ga o di tsebe jaaka ntle ke gore o senyegelwe boela morago sekolong o kaya a sene thuto ga ene bogolo boela morago lokiša o lokiše le sesi ya gago
boela morago mo go le go diphoso re a lokisa bana ba motho re a lokisa a go thome ka wena re direle ka malapeng a re tlo rapela ngwana gore re mo rapelle gore a senyege re mo rapella gore ngwana tsela she gore go sa sa iteboge boela morago nana e sa le nako banna ke lebogile hle re a leboga banna ke lebogile hle ke lebogile 0648582771 0648582771 emsere somo moyeng thumela ka facilitator bra le putswa la digwale le kaena a re monate bra ya ka ke butša wena a wa re gona ya ntimisetse ditlo tša baroka ka mo madume ke yao ke tloga ke le dumediša kudu le kae ba gešo ya leboga prof tabashi taba ye thata ya taba ye iso ka kwagala ke o kwagala ga botse le putswa malume ka kapa prof ke kole kgaetšedi a re o duma go kgopela tshwarelo go boelana le bona kgaetšedi mabaka a gago ke eng o seke wa tšhaba go bolela kgaetšedi bothata e ka ba e leng a ke re le ka go hlola poelano ka gore motheeletši le yena gae o swanetše a fela go pola gore mo re bereka le ka seemo sa mohutamang seemo ga se fela gore ngwana o tlogetše sekolo seemo ga se fela gore ngwana o phela ka madila seemo ga se fela gore ngwana o ile boyfriendeng go na le seemo se sengwe se le go gona se ke tlogang ke duma gore batheeletše o ka re ba ka tloga ba tsenelela kudu go sona ba fe ngwana maele bothata ke eng kgaetšedi gore o palele ko go boela ka gae ka mokgona ba ntshwara no nka tla ka boela gape be ba go swara jwang ba ba kgone go nna ga mperekisa ba bang ba sa bereke ne ke se le kgarebe ke nnoši ka lapeng makgarebe a le gona mara ke kgone go kolomaka ke apea o ra gore go kgona go kolomaka ga mama o ka kwa bohloko ba go kolomaka le ka geno makgarebe a na sa re iselo no kgone gore beke be e fele ba no dutse ke di-Facebook ba no ke tse manala ba re iselo nna ne ke kgone go thusiwa ke baja gore nka se dule ke robetse ke tsoge ke tla ke bereke bona ba dutse ba sa re iselo prof go ne motheeletši o mongwe o tsene mo a leka go bontšha kgaetšedi ya rena gore ditšhiwana di gona ene diemo tše tša gore ge bana ba hlokofaletše ke batswadi ba berekišiwe bošaedi ke batswadi bao ba ba hlokometšego a re di gona empa wena jwale ka go tseba maemo a gago a bophelo o swanetše o kobe o iname se go tshele empa o iname o lebeletše bophelo ba gago gore na wena o nyaka go ya kae ka bophelo ba gago ka le lengwe la matšatši o tla e tshela nokae ene ka le lengwe la matšatši o tlo ba leboga batho ba ka baka la gore ge nkebe ba seke ba go berekiša bošaedi wa apeela bana ba bona wa swelela bana ba bona wa hlatswetša bana ba bona nkebe o sa tsebe mebereko ya bosadi gone ka nako nngwe prof o ka fila gore batho ba go hlakiša kganeng modimo o šomiša bona go go ruta something mo bophelong o kwele bohloko mohlho mongwe ebile go ka be go ne le ye a sa e boleleng ya gore o be a kolomakana noši a ke nagane gore e ka tloge e ba ntwe motho a ka tlogeng a swara sekgopi sa mengwaga go ne le ntwe kgaetšedi ya rena a sa re botšeng yona ene ge a sa re botše yona re tlo palela ke go mothuša re o mothuša jwang le rena mo go rena a sa nyake go ba transparent gonjale gape gonjale o tsebe gore ge re ya go moinolola re hlatla le yena re monyakiša ditene re mo diang tene e ba o ka re kgatla ke mekgwa e ya gage ye e leng gore family ya gage e against le yona gonjala re no re o godile
a ka khona gore ge ba mo fa mmere kwa botse ngwana mmamogolo ga gore nthushe mo re di sa gore le sa gore ga itsedi le kae ngwana Shuka mo wa mmakatša o re yena o no tšhaba go notla go boa tla kgopele tshwarelo o ba tlaishiwa mo gongwe o ka mpha maele ga itsedi aka o ba tlaisha ga bua ngwano o tlaisha a go tsebe ka lebaka la gore ka mo gae ka mo ge ile gore le be le tlile mo gae ke moago o mogolo go kolomaka mo a go bolelang o tletla bolela gore ba kolomaka kae go siela banyana ba mo e be le dibodu le yena e be le o mongwe wa dibodu tse ba siela ka nako ba ratago go cleana o no cleana la mamogolo a ge ka dining room fela ka mengwako e mentši a se one house so ke nagana gore mohlomongwe o bane le segopi sa gore tše dingwe tše ba di dira gantši banyana ba sa di dire ge ba letšana segolo thata ke gore mohlomongwe go ne le segopi se e leng gore yena wa se tseba ga re tsebe gore ke sa eng a se nka se communicator a se nka se bolela le rena rena re kwa bohloko kudu ka lebaka la gore o nyaka thušo ene ga re ya mokwatela e fela o ka re go na le bothata mo wena ga re tsebe gore ke eng a se bothata ba go kolomaka ene dikgarebe tša ka mo tše ntšhi ga di na manala a ke toro ga re ba tsentše manala ba dirileng ga re tse gore ke ne le yena manala o ba tsenya mara ba bangwe ba tsamaya le bona ba sa tsenye manala kgaitsedi aka ke ngwana mmane ya lena go swana le gore o belegwe le lena thobela le ya mo rata ngwana o re ya mo rata that is why ditiro tša rena di laetša gore re ya mo rata be re rata gore a be le bokamoso and then a be le go itirela o fiwa go boima re ka se go fe dilo tše ka moka tše o di labalabelang le gona o a gola o godile le yena o santse gore a ithute maikarabelo that is why ke motšere ka molaetša lesedi gore tselase e leng gore o tlotlo ituela ka yona go rutega jwale ka ge e le ngwana o monnyane go lena e le ngwana mmane ya lena diphoso di diregile o sentše mo a sentše gona o boletše ka mokgwa a boletšeng ka gona tše dingwe le ya ditseba tše dingwe ga le ditsebe ge go ka diragala gore a hlobole pride a tle go lena jwale ka bosesiage a le kgopeleng tshwarelo le ka mofa second chance nna personally nka mofa e fela ke re e ama family ka moka o ro chatitše batho ba bantši ka dilo tše dintše ding nna be ke sa tsebe gore o na le segopi se segologolo so gore nna ge ka moka e ka ba ya tlala ka taba ya certificate se e leng gore maybe se misplaced and then se na le mabarabare mo go sona a ke tse gore le ka ntumelela gore ke a bolele o bolelang kgaitsedi yaka ga ba sepela a tloga mo technical a ya Mamelodi o ba ya go boyfriend ba reng ke dumisane a se a motse le se ke la bolela batho ka maina akere okay and then mabarabare a tsweletse ko a fihla a ile mo boyfriending eo a kerane le girlfriend ga a fihla ge ba ilwa some of the documents di tlerutšwe a di bolele le diaparo tše dingwe tše be ke mo reketseng sa le ke no mo rekela ga tee a ile ko go tsona ga a boa le tsona jwale nna ke ba slapi ya go phumula makoa ao ka moka ka ba ka boa ka re le nna ke re ka gore se ya bolelwa I don't mind go mo fanda gore a reapply certificate seo a tswele pele ka bophelo wa gage ka lebaka la gore ge a ntše a ya gona kwa go sesiaga maybe a report o mongwe o ile a ba ntshebela gore ngwaneso dira ka bomo o lokiše taba ya certificate ka lebaka la gore o tsamaelwa ba profiteng o tsamaelwa kae ba nyako go riela letswa ba ro tšere certificate ka re ga le diriwe letswa leo ka re nna ke mo a tseba le nna ke a tseba ka se misplaced ebile ke kwele le gore o ka re se re tlerotse kae so o tšhaba go bolela yona taba eo mara nna a ka mmela segopi ngwaneso ke kwele o re wena personally wena as individual as an individual I don't have
any problem ya gore nka hloke ke ngwana, and then ke nagana gore maybe o shifta blame ya o shifta blame ka dilo tse a di dirang, so a ke tlo phega le ena. So I'm a professional. ke khatla ke pelo ya gago le maikarabelo a ileng gore o sa nyaka go a rwala godimo ga bophelo ba gage gore o sa ne pelo ya gore o ka mo fa second chance, o sa ne pelo ya gore o ka tswela pele wa mo thusha gore ebe se sengwe go sasa se ileng gore a ka kgona go ti thusha. Khaitsedi ka wa tseba ke rata mantšu a gago, ke rata pelo e ya gago, ebile ke tloga ke dumela gore le meloko ye mengwe jwale ka bana ba bang ba bo mmamogolo wa ge le bo mmamogolo wa ge ngwaneshu re tlo ya go bolela le bona re ba rapele ka mogore ka kgonang ka gona gore ba mo fe second chance ya bophelo gape gore a kgone go titukiša ka nako nngwe o be a diriša ke bojwana gone jwale o godile o ne maikarabelo ke itšea jwalo. Maelaka ke gore nke le nyakeng ga botse gore a ke re o re a ka se kgopele tshwarelo a ka se rieng. Ke nagana gore o ka re go ne le bothatanyana, ke re go ne le memoya e mebe e leng gore ka go dira gore o lwantšhane le batho beno, o direng di a bolelwa ka montle ka malapa a sepelang a sepela ke malapa a tšhabang ke batho. O sepela malapa go tšhaba ke batho, a go tšhaba ke batho. And then wa tsere o reng ge a etswa o re hloka go bolela pele o ka tswela pele o thoma gore fa ntlha ye nngwe ke be ke sa elemoge ga itšedi bo o nyaka go bolela o reng? Ne ke nyaka go bolela ka taba yona certificate. Wa mo kwa mama? ke mo gore hello iya ba lukisha o tlo mo kwa go njwale. Ke nyaka go bolela ka taba ya certificate. Certificate a ke re se be se le ka mogara envelope e brown. Yes. Re ka re nako re le mmolong ke tsamaya le ngwana. Ke tsamaya le ngwana kopana le wena ka dishopong, ngwana o kena o boneng a re mama mogolo shule no tsamaya le ngwana gago. Ra tla mo go lena ra dumedisana, wena wa shift wa ba busy ka di-shopping ka bolela le ngwana gago a ntela re o tloga mo ya kae ka re ke ya gae. A ra o le rena re ya gae tla tsamaya le nna le mama wa se bole bothata. Ngwana le go jika e tla mo wena o botse gore tsamaya le rena wa ba ile re wa mmomanya gore o re isa kae ka re lo phetha mabaka e leng gore ke a lena. Ke ile ka namela ka tsamaya le lena ra tsamaya le gore ke sekgweng koloi eme thoko ga tsela wa re o folwa ka mokoloing no sore envelope e brown wa nthela ba re la shalang ka mokoloing re a boa. Ke ile ka itiwa ke letswalo ke nagana gore maybe ka ba certificate sa ka mare ke se sure ke sa tsebe ka mo envelope e brown e keng ka re certificate sa ka ne se le ka mo envelope e brown. Mapele kgaitsedi aka a go lokile. Wena o nagana gore ge e ka ba ka mogare ga envelope e be e le certificate o nagana gore go be go diriwa mowe? A ke tseba ka ba rileng ka sona gore ba tsena ka mosekgweng ka yona pampirele a ba boa ba sa swara selo. Mapele mo sekgweng be go ile mmamogolo le ma a se mamo ke ngwana mmamogolo le ngwana gage. Wena bo le kae ka nako eo? Ne re le mmolong re kopane mmolong. And then wena o dumetse go ya sekgweng? Nna ne ke sa tsebe gore ba ya sekgweng. Ngwana ke kena re le ra o tloa mo ya kae ka re ke ya gae a re ya gae le re no tla tsamaya le nna le mama ka dumela o tsikeng ga go shifte mo go nna ya go mmago ka mokgwa o tlhalosetsa mma gore ke ba retse gore ba tsamaye le rena ga mokgwa mmago a momanya gore o ba isa kae ka re nna ra ditabeng tsa rena. Ke ile ka tsamaya le bona Mapele kgaitsedi re tsamaya re lebile gona mo saeteng ya koloi e methoko ga tsela ba tsena ka mogare ga segwa. A ke re di-envelope tša ka ke kgaitsedi ka ke tše dintšhi lefase le ka moka ge e ka ba o be a iya go phetha mabaka a gage a bophelo ba gage gona kowe nkane wena o swantšha dilo tša beng a di swere tša gagwe ene o sa kgone go bona ka mogare gore ke gore ke be ke nagane gore ka ba certificate sa ka ebile after certificate sa ka setimela metsamao re tshwara re kopana gona mo mmolong mo. Mama ka botsisa ke gopela botsisa ngwanesho ke mmolong o mofe se a buswa mall o re ke se a buswa ka Shoprite se a buswa be se na mall kwa la mo kwa re molo
ke re ya Shoprite busa be sena molo and then ke ngwana mo fimba ke sepela le yena o mogolo ngwanyana a gona dinnete mo wa ngwanyana e lo ba re ngwana ne ke tsamaya le ena wa ka ne sa le monyana ka setlhalose go sene stokwa and then Steve Kate seo se a se bolela o ka re sa timela ka 2003 or 4 ngwana ka sa lo monyane wa tseba mama ke nyaka go mmutsisha gore go kwagetše polelo ya gore le boletše gore o ile a lwa le molekane wa gage go lweng le molekane wa gage go tlerotswe di-document ke di-document tše dife tše di tlerotsweng sese a seng go tleriwa di-document go motho a ka ne ke ntse ke amare ke sa tsamaye le dipampiri sa tsamaye le selo Steve Case ne le gore o se bea ka fase o na le mpete le gore mantara sa gone o bula se go ba ka mo ke re wa bula go nokela dilo ka mogare mpeta ka mogole ne re Steve Case ne se ka mara envelope brown re beile gona ka molenteraseng le e ke to mmutsa ke re ka mo beileng Steve Case ke mo go so e re lo checka Steve Case le a se gona a rena ke stere a senge ke se ka nako di tiragalo tse di diragala tša go ya maka dikgweng le bo di molo o be o shetse o tlogetse sekolo wena go ba o a ne ke shebe ke tlogele ne go na le post e tswileng e nyaka grade 12 ke nyaka go kwisha gore o be o sa tsena sekolo o wena ga botse bontse o tkemšeditse o tlogela o nyakwa mmereko ge o šala gore o nyakwa applyela post mo la tsena ke sekolo kgopelo ten tsena ngwaneso na tlogetse and then a feitše a shota ka di-funds and then ye nngwe gape a se nnete ntho a e bolelang envelope e be e le gona e na le certificate tše dingwe mara go tswile certificate seo ka mmotšiša ka re di-certificate tše dule kae a re setse ile wa dinyaka a tsamaile le envelope eo ge re setšha ka mo envelope ne ntše e le gona mara go shota certificate se seng seo ka ke mmotšiša ke di kae tsona dilo tseo a re sese o rile ke tle le tsona o ne ko di berekiša somewhere o ka re ro nyaka ntho jale gona jale di fetogile di ile ka kampeng ga ke tsebe mara ke gopela gore le note ge le seno e note ya envelope eo a ka no nyakiša ma nyakiša mme o tla e kry-a gore ile kae mamogolo wa nkwa sesi wa nkwa ke a lekwa taba certificate re a e tswalela rori ya certificate e msa rori ya certificate e msa nna nto ke nyakang go tseba ke gore na wena ga itšedi ke eng se se ka go pallišang go gopela tshwarelo ka gae bjale ka ngwana wa ka gae ke kwešiša gore o ka se ngwalle pitšeng tše kgolo o tseba gore wena ga o nyake tshwarelo o nyaka re go thuše kang ga itšedi yaka re boelana re kgone go bolela ka moka sa ba le dikgopi ka gare jwale yeo e tlo diagala jwang o sa kgone go gopela tshwarelo wena gape o ka senya ke peace mara o sa nyake go gopela tshwarelo diphošong tša gago yo kgonagala jwang botša rena re le bokakapa so gore wena ge o šale o etla gore na o nyaka thušo o nyaka go boelana le magageno le boelaneng le rataneng le founelaneng le thušaneng mara ga o redi go kgopela tshwarelo e tlo kgonagala jwang taba ya gago ya poelano because ngwanešo nto nngwe ye ke e bonang ka kgaetšedi ya rena prof kgaetšedi ya rena motšhi le mokgwa go loišana o na le ona mo go yena gape gone jwale o ka se re ka gore ka mo stadiong go tletše maphepha a ma-white and then ge o bona ke swere lephephe le le white wa re go ra gore ke lelala ka mola stadiong ke le boneng mo go ne bothata malome ka kapa wa bona o kgaetšedi o be a swanetše gore ga ya sekolong e ba pheta ditaelo o ne bothata bo bogolo ka boyena bo serious o kwele re kgaetšedi ya rena mo o reng o re o malapa a phelang go ona ge a hlalana le bona ke malapa a tšhabang ke batho and secondly ikwa motho ge a bolela ka pelo ya gage o re go ka be go ne le moya o mongwe o mobe kapa meboya e mebe ene o mokolo re o reng o re ga ke ne bothata ba gore nka mofanda gape gore goba nka ba karolo ya gore a kgone go humana certificate sa gage back ebile nna personally nka mo fa second chance
ba nyaka go mothusha mara yena santse a ntshe bohloko bo tswa teng ya pelo ya gage ene kgaitsedi yaka wa tseba re nka thaba kudu kore ntwe e udutseng ka wa tsere mabaka o re fang ona a se a go tshwenyang la mathomo o boletse o tlisitse mo ke taba certificate mara certificate se o tulutse taba tse dintšhi kudu tse e leng gore re ile re a lemoga gore ga botse taba certificate a se yona e go tlisitse mmo gone jwale o palela ke go gopela tshwarelo o franta ka taba ya gore ba be ba nka peša ke nnoši go ntswela ba go apeiše o nnoši ene bona o ile a kgona go swarela motho gore o ile mo phaya thetho ka gang a re yeo a e sa le bothata yeo e bile a go ne molato mo go yona yeo ke swaretse ke fele mara o ka se palele ko go swarela gore motho ba go suediša gore a re go ne le se sengwe kgaitsedi sa nnete se a sa re botseng sone ene kgaitsedi ya rena wa tseba re ke nyaka go mo lemoša nto nngwe prof ne ge a sa kgone go botša rena nnete re tlo palela ke go mothuša o ko nka dimemolaki ene maikemišetšo a gage ge e se go lokiša le go hlola khutšo le rena e fetša e re imela ka gore rena mmereko wa rena gape ko gore yena o swantše a boelane le bagabo jale ge yena a sa nyake go boelana le bagabo then nna thušo e re tlang go mofa yena ke e feng e no ba bothata mama kgaitsedi ya ka le kae kgaitsedi mo gona bothata ngwane wa borena o tloganya ka thušo e serious ka gore o ntšhitše le ntlha ye nngwe ya gore o ile a phaiwa thetho ka kgang a ke tse gore yona la e tsebana re a e tseba ene le ile la e lokiša ya fela kere gore ba e lokišitše and then ka mokgwa ba e presentileng ka ona a se ka mokgwa rena re e tsebang le ka mokgwa e hlagileng ka gona e be e sepela le dikwanelo ka gare e be se pela le dikwanelo ka gare e fela ke re ba re tsheka noši ya phala yena o e beile ka mokgwa o kare o phailwe e be le dikwanelo and then ba phethelana ka mokgwa o phethelanang ka gona and then ye nngwe o kare go nwele go rileng then ke go tloliwa go tswelela gore go phailwe ganteng go se go a phaiwa jwale tšeo ke tša dikwanelo tša baswa tša eng nna re gona mo kgaitsedi yaka nkane o tloga o e gatelela gore ebile kwanelo ya bona e le ba babedi ke eng se o se tsebang ka relationship ya bona e le ba babedi batho ba ke di-family members ge go dulwa go iketlwa ba feriane ba ratane ka sephiring ba kwana go nošana malwala noše gomme a re riesa gore e tlo go fa boka ge e sante gore ba fane ka mokgwa ba fanang ye nngwe ke ela le enweleng and then ba šetse ba phethelane ka mokgwa ba phethelaneng so ge ba bona gore o kare o mongwe ga bona gore o kare tšheletela ya felela ke gona motho a ntsha a bolelang gore ba ntirile so le so jale family dula fase ya kgala gore gane goreng ge e sante gore go buwe maphodiseng bara a go e seng maphodiseng clinicing wa reng go no ba ditlhakatlhakano fela kgaitsedi yaka kgaitsedi yaka le ranna ke ra lena le yankwa ke nyaka gore rena ke le ka kapa le professor Moremi le ngwanenu ka fa le wena re tswaleng chapter ye ya go phaiwa thetho ka kgang for now re tswaleng chapter ye ya certificate ka baka la gore se ya go replace ga kere ge ke o botšiša ke le ka kapa gore wena le rena ke eng ntwe o bonang o ka re ka e dira gore ngwano wa genu a hwetse thušo ye e leng gore e tla mo dira gore e be motho e leng gore le wena o tla kgona go ba motlotlo ka yena go sasa ke nagana gore o santse a išiwe professional counseling because o ka re o na le trauma ya dilo tse di mo dirageletseng and then tse dingwe tse di mo affectang o ka re di ama dilo tša setšo tša mathata a mo hlagetseng o na le o ka ra senka dila le loss ya her parents ka mokgwa ke bonang ka gona gore o ka re go ba tšhuana go sene dinyakwa tša gago di sa metšhiwe ka tshwanelo go ba le ntho la re e bitsang gore ke indigenous stress se e leng gore o palelwa ke go
se tlo mo go wena ka baka la gore a gone motho a go thusa, and then o ba le anger le ge batho ba go direla dilo o bona gore ba go dirile, and then go fitlhela o opta gore o itukulle ka dilo tse wrong. Jwale ga ka thusa se professionally le setso ke bona o kare a ka imologa mohlomongwe re ka bolela se sengwe gore o tla a kgona le gore tshwarele mo re rileng phoso le rena ra mo tshwarela gore o diretseng phoso, but problem e mo go yena. Kgaitsedi ya ka ge re ka re kgopelang go berekišana le wena mo ditseleng tša go thuša ngwano wa geno go tloga mathomong up until le wena o kgotsofala re ngwana mmane ya ka o thušegile le nna ke kgotsofetše, o ka re dumelela go berekišana le wena go thuša ngwano wa geno? Ge a amogela go tloana ga batho ba babedi moo, ge a amogela batho ba ne le attitude e le yena mohlomongwe a ke se gore se se ya go wa dumelana goba le yena wa dumela ka gore go sana a ke re gona ba le nyaka dilo tse di ka mo thuša, mara o sana le gore ke nagana gore certificate sa ka se ile ka setogweng se ile kae le le gore le re la e tswalela, mara mohlomongwe ka mo pelong e tlo ba o ka re ba ema le ola na ba ntšhetše. It's up to her gore o a nyaka gore ke be part of that team, nna ke na problem. Mara rena re nyaka go involva jwale ka motho wo e leng gore o se siage, jwale ka motho wo e leng gore o ile go bolaiša pelo go tloga mathomong gore e swanetše e be motho wa nnete wa go dira tša nnete, ebile le go sasa e be motho e leng gore le yena o tla kgona go te thuša. Ke ka baka lewe rena re nyaka gore wena o be karolo ya rena ge re tla be re thušana le yena ngwanešo, kore wa bona yeo e tloga e le kgopelo ya rena yeo e tseneletšego. Ene gopola gore ge e ka ba ke meboya e mebe yela wena o boletšeng ka yona, gape e ka no ba yona e ganang meboya yeo wa no kry e le gore yena ga a gane, mara go ne nto nngwe mo go yena e no gana go no re nna a thušwa ke inyake. So nna ntho te ke le gopelang ke gore maybe ge le tšhaile go mo convince a dumetše ke tla e accept. Re a leboga kgaitsedi yaka. Kgaitsedi ke leboga thata, e re ke go lemoše se sengwe kgaitsedi yaka. Motho ga ba bua a le ka gae re le ba ka gae re no mo thuša gobane ke rena re mmonang gore go ne le se sengwe a se ga botse mo go yena. Ngwana o hloka thušo ya nnete ene ntle le gore nna ke gahlane le ba leloko a ke tlo gona go ka mo thuša. Di-psychology nka mo nyakela tšona, mara a go fologe le suswile le le mo go yena gore le psychology ge e bolela le yena a kgone go kwa ka lebaka la gore ge ba ka mo cancela a ne le suswile ro senyetša di-psychology nako. And then ntho ngwe gape ke e bonang mo go yena go hlokagala gore yena le kgaitše le se siageng ke ba bitšiwe go dudiwe fase a family meeting kore go tloga go kgopelana tshwarelo tša morago banna di fetile le ge re ka re riang a go ne se re ka se dirang di fetile. And then ya go phaiwa theto ka gang o e boletše le yena a re awa yeo re kwane a e sa le gona mo pelong a ke re o boletše jalo kgaitšedi yaka ye o inyaka jwang ke a e hlalose gore o nyaka go thušiwa ka go bula case, o nyaka go thušiwa ka eng kgaitšedi yaka? Ke no nyaka counseling. O le nyaka ga le sofo le ga botse mo go yona go era gore counseling ye e tla beng e mo thuša go hila go tše dingwe o tla mo thuša le mo go ye ya rape. Counseling gona malome kaka but motho re mo cancelang re santse re cancele motho e leng gore o right. O ka se cancele motho a sepela le dithokolosi, a sepela le maswiswi, a sepelang e le gore o kwa go tloga gone jwa le go fihla mo e segale go tloga mo ria diphoso, e segale go tloga mo go fihla mo laanya ko swarele, e segale go tloga mo go fihla o ne bothata ka bo yena re lokiša ntwe o pele gore ge ba ya go bolela le yena a kwe. Nto nna ke nyakang gore kore re betlie a kere ke nto ke bolelang kere ya go phaiwa thito a kere a e sa le gona a kere a e sa le gona a kere a e sa le gona kgaitše di šwena o tlo go thuša o a dumela a kere re a go bolela le kgaitšedi ya gago re bone gore re o ria jwang
tšeo wa di dumela kgaetšedi ya ka gore re mo thuše ka tšona kere wa dumela wa dumela potiša founu e ka mola a bolele le yena ke bana ba motho ba bolele le bana ba motho ba kwane gore ba dumelana mo tabeng ewe mo fe a bolele ena kgaetšedi ya ka šuwe ke ngwana mmane ya go bolelang le ba babedi ke lefa metsotso e meraro le ka bolela mmotša kgaetšedi ro nyaka thušo wa dumela go thuša sese hello ke re ke kgopela tshwarela ke tlo tlhoka thušo ya gago okay ke ka go thuša ke a leboga all right sesi leeto le re tlong go le sepela a e tlo ba le bonolo a kere alright and then ke no kgopela gore go family ka mokana ga yona ka bophara jwale ka kgaetšedi ke kgopela gore o no mpolelela le bona gore ba iše dipelo fase tše ka moka tše ba dikuleng di bolela re di thomeng fase ke na le nneta gore di tla re ge di bua mo ke tla bua di ba le diphetogo tše di kaone ke tla dula godimo ga yona maekarabelo a ka ke gore ke ye go mo thuša ka mokgong ka kgonang and then gore ke mo thuše go tla nyaka gore a dule kua ga e beke then ge family e dumela e tla yang signela consent form ya gore a dule kua ga e beke ke na le mathwasana e leng di-social worker ke na le batho ba e leng gore ba ka mofa a good motivation and then ba mmontšhe le gore o sane le bokamoso bo bokaone a ntše a le gare a phethelwa ditaelo and then tšela tša ka kua lapeng la ka kua re ngo bone ditšhweni boneng ga di nape di tshwenya re tlo no bona gore re bereka jwang ka tšona ke tša ka morago marapele yena re mo thušitše le gona le no re phophuthela mo le phophuthang gona kgaetšedi ke ngwana borena go no mo re ka molahlang gona and then se ke sekweleng gore le se siage le yena o ka re o ne le sello ke duma gore nke le mo founele le tle le dule fase le bolele le yena ke nagana gore a kere ona bale tabe e thomile ka mokgwa mongwe nna ge nka mo founela e tlo ba problem ke nagana gore mafelelong le santo re lebitše that family meeting and then le bolele le yena because a kere a ka thoma nna go no tsene o tsene leina la ka hlalosa party ya ka eng mara role ya go bolela le yena gona bela kere maybe moya o sa le godimo tše ding di motsošeditše dipabadi dinyaka a di nyake phone di nyaka re dutše fase re bontšhane mabaka re agane re reconcile kgaetšedi yaka re tla rwala maikarabelo a gore re mo founele rena and then re mo hlalosetše ge e ka ba o hloka go tla gae o tlo tla gae yeo re tla rwala maikarabelo a yona re nagana gore o tla re theeletša rena yeo a se bothata re tla arrange family meeting and then lena la re fa letšatši le le leng free ka lona and then a se bothata neng kapa neng mara a ke dume gore e be taba ya kgole ke be ke dumile gore ge go kgonagala le ge e ka ba gona mo weekending and then re tla kwa gore ba ka gae ba free bogole bo bokae and then re boneng gore re ilokiša bjang and then re ne le mme o e leng gore ngwana wo o dula ka gagage mo le ka moleboga bjang goba go ne le potšišo tše be le duma go ka mmotšiša tšona nna ga ke ne maatla ka lebaka la gore ke ngwana wa ka mo mara ka mokgwa a dirileng ka gona le yena o dirile phošo maybe nka no re a sa tsebe a re ke thuša motho ke le mošotše le mongontšitše gore ke molato o mogolo o swara ngwana motho sebaka mara ke leboga gore ka gore motho o le yena a se ngwana o over 20 something mohlomongwe ba re ke leka go pholoa for now nka notle ka re ke mosola gannyane ka lebaka la gore se sengwe se se ka se diregang maikarabelo ke a gage ga re a mo kwatela ka re a re mo tsebe mara manyami ya ka ke gore o senya tate leina yena a mo tsebe
o sentse tate leina a mo tsebe o re bolela le batho ba bang ka mogomong a ke tse o rilata mo a go lela le buang kare lena le tlile mo go mogalabe o boletse le lena ga botse ha o man ba ke re motho wa le nnete go na le batho ba bang ke di-straight talker ba bolela taba straight motho o tlo re wa moruga go ba straight talker nako nngwe o bolela o tišitše ka ganong gante ba re wa rogana a roge batho o ne le bohlalo ba tlhago ene o botsa motho seroka phatla no nna ke tloga ke boletse le abuti o mogolo ka mola gae ke boletse le yena ba rabe ra bontšhana a ba mpotsa gore no Moremi a re lekeng ka mogore bonong gore re ka dia jwang ke mokwela le boleta kudu ebile a bontšha gore go no ba le tše dingwe tša bošaidinyana tše e leng gore ngwana bo rena ka ba di dirile mara bona e le ba ka gae taba ya gore o dula malapeng e no tloga e sa ba swara ga botse jwale ke mo gopelela tshwarelo mama go se se ileng sa direga and then le tabeng ya go bolela ka tate re no gopela tshwarelo mola le mola se segolo a re boelaneng re beng le lethabo re ya ge mmogo diphoso ka moka re di fetišeng tše ka moka ba gešo re no di bia go modimo le badimo and then re boneng gore re ka leka go aga go fihla kae le a tseba mogalabe o ba boletse tabeng wa ke re le nna ke sa tsebe gore le rana go le swara bja le rialwa go bolela gore ke be ke dula kae ke bona seketekete le eng ke molato a kere there must be a public apology over the platform ya boletse mo go yona e le radio go dilo tsela ke beng ke di bolela go so because a ke re le kule mogalabe o thomile le thoma le rile mogalabe o re go nyaka go beso ya go ne le dilo tse di leng gore o re di gona so a ke re gona ba le re a swarelana jwale re batho ba le lebeletse ba re ba sidile ba re go ne dilo di mo o santse re go tle public apology di tswe go ba ge di sa tswe motho a di boneng a ke se re lorile go ba o re di bone ka nnete na go be le clearance wa tseba ke tlo e riang nna ga etse diaka ke tlo iša meropeng ke ilokiše wa tseba nako ngwe a ke re no segole ka gore o re o di bone a tagilwe ene bale nto e leng gore motho o e bone a tagilwe a re nape re e tšeela tlhogong kudu a kere so tša go swana le tšeo le seke la napa le di tšeela tlhogong kudu ka gore nobe ke nwele thabo la mmotlana bale motho ga a nwele thabo la mmotlana ba no fela ba ria melato go sa ba re re gopela tshwarelo a go be ke hupile wa e bona so ke no gopela gore le setšhaba ka moka ba thieleditše so taba yela ga etse di a e boletseng ke na le nnete gore o e boletše ka lebaka la a ke re motho ga a hupile ga etse di le a tseba gore go no ba diphoso tše dintši so tate le mmotse gore ke tlo ilokiša ga botse le setšhaba se kgone go kwešiša gore go diragalang o ile ga e bolela kare ao taba ye o e bolelang nna re ile ra no kwa motheeletši o mongwe a bolela re o e bone tseleng so ntwa tseleng e ka tsamaya no ba e ya malapeng a batho e ya kae goba e ya kae mara ka ge e le gore yena o be a nwele ntwa e leng gore motho ba nape a nwele and then a re nape re tšeela tlhogong kudu wa e bona so ke gopela tshwarelo kudu go yona ke mo gopelela tshwarelo and then tšentši re tlo di lokiša kgaetšedi yaka ke gore go mabošaedi ka moka a e leng gore kgaetšedi yaka ba dirile kgaetšedi yaka a boletše ke no gopela gore ba no mo swarela tšentši re di lokišeng di be gabotse kgaetšedi ba re ba duma gore o no gopela tshwarelo le wena ke gopela tshwarelo go se ke se boletseng nna ebile tate Moremi be ke sa nyaka gore e be mo go nna a kere e gobaditše mokgekolo le mogalabe o tla notle a ba gopela tshwarelo nna a ena pe ntšhikinya ka mogo batho ba ke ba bagolo ene ntle e kweša mokgekolo bohloko kudu o thomile ka go fepa mmago bona a fepa bo sesi a gage a ba bolotša mma go bona le papa go bona ba sa phela gore dilo tse ntšho ba diretse tsona le kgono mola ba godile go no tla ka story se sengwe gore mokgekolo o hlola robetša kgotsa gore mara e diregang ye keng so nna ke nagana gore nna ang owe an apology
kudu ya a e a ka e tshwenye o wa ba beng ba motse o apology ka lebaka la gore gore o ne le dilo tse ntšhi tse e leng gore ba mo thusitse ka tsona le ge e le gore la tseba gore e ka ba tshwenya ke se seng mara o ba gobaditše o ba robile dipelo le menagano go bose ka mogae kgaitsedi yaka e tla loka ngwaneshu re tloga re dumela kudu gore o tlo dula fase le mmamogolo wa ge le ramogolo wa ge a ba kgopele tshwarelo ke ngwana ge ngwana a senya re le batswadi re ya kwiša ka nako nngwe e kgona go senya seriti sa ka gae gore batho ba ka fetša ba bona ka gae o ka re a go gabotse re a dumela ngwaneso gore o tlo ikgopela tshwarelo o ba fošeditše ke batswadi ba gage le yena ga gone molato re a leboga ngwaneso a re tshepe gore e tla re ge letlaba re tla boledišana rena le lena di le ka fa di-phone number ka pelanyana prof thank you a ke leboge kgaetšedi wa fetšang go tswa nako a gage go tšea matswalo a iša fase ke mo leboga thata kgaetšedi yaka ke leboga hlogo poledišano e thata e banna ge e kgonne go rarologa kgaetšedi yaka nna ke tlo go thuša ba ka gae ba ka go tliša neng kapa neng ka kua gae o tlo fetša beke o le ka kua ga Moremi re go direla ditaelo and then ba ka gae ge ba šetše ba tlile le wena re tlo arrangea taba ya meropa ngaka Moremi o leboga moemedi mme wa ileng a tšea ngwana a dula naye a re fepela yena re mmontšhitše mola le mola re leboga thata difounu tša ga Moremi ke 079 170 9862 079 170 9862 ge o ne le mathata o nyaka go tloga o bolela tšentši ka lebaka la rona nomoro ke le fileng yona ke a ngaka le ne le toka ya go founela the right reverend Malefo Mopapa and then o tlo le fihliša mo go nyakegang gona and then la gona go ka kry-a thušo yena wa hwetšagala mo go nomoro ya gage šiona nomoro ya moruti nyako ntimelela mo nyaka go ntimelela nke ke ye ka mo ke sa ya ka mo khile ka founela nomoro ya office go 060 959 0303 060 959 0303 nomoro ya Mopapa ya ntšhabela mara ke feleleditše ke kry-ile ke 072 133 6761 072 133 6761 ba gešo ke lebogile kudu a ke go leboge malome ka kapa go apea pitša tše kgolo batheeletši ba ba nyakang pitšeng tše kgolo re a kgopela gore ge o re o tlo tla radiong ge e le gore go na le lebaka le e leng gore le sa le emišitše ke ka gae le sa ipolela re botšeng e sa le nako le seke la re ka letšatši le la re santše re tle re le tšee le tle radiong la boa la be le fetoga seo se ra gore le mathata le ne bothata mara a le nyake bo solvega ene le gona le thibela batho ba bangwe go tla go tsena radiong ke leboga kudu ke leboga batheeletši ke leboga babogedi go le gausu ke le lebogile ka moka le team ka moka ke a leboga re a leboga professor a re kopane go sasa letšatšing la go sasala la boraro pitšeng tše kgolo nna ke morwa motšhama ubane ke tšwele 20